mete sumu a Awurade ne me han anopei me pesa me de asemi cheche wo re na me de hwe wo nkruane na me de ma wakwa aba na me kai wo se saa na abrabote eye dan yara wa mia wani se wo bekọ wanim no nipa binum so beye osi akwan wo mo de niema bi betwintwan wakwan emu na so betima mia wani na wagina na wako okopa no na wakwa kuduro awie ya enkunima botira Awurade Onyankopɔn wasai se ode bema wo no eno na obeko na wako akoduru ho enenti na no Paul ka asembi ose me de me ma me refi de atwamu na me pere ehwe de wo manim saa na abrabɔ no ese wo no ma refi de obi eye na wo de broni beka se focus hwe wanim pem koduru obotaye no eho enu ne ma abrabɔ etumi ejina abrabɔ nye toten eye kukuruhwe ase etoda bi a eye etoda bi a abamubuo beba eda abrabɔ mu begwo no saada no nya nidaso nya odo nya arehemu ewa Awurade mu se enenko a ena hokyere aba na ochena nkunimdie ebeba enti mika se metamfo ema wani nye me ho na mahwe ase a mesori metesumu a Awurade ne me han ahwe ase e wo ho a osori e wo ho esum wo ho a ehan e wo ho enti se ne na wahwe ase a ochena obesan asori biem sei na me ma wache anopai na mama wakwa aba na makai wo se ade akye abia aha eye SOMPA 101.1 FM ade akye abia dwumadie so nie anopai so yacheaw yema wakwa aba yenim yie so nyame adomti odaye na wasore ahoden emu mayemfo aseda ema 21st clinic wo mo kita yemu denden ena yede dwumadie ebro wo mo botaye ye baako pe ayaresa edimu ena yede emao anope minim yade a eda wo so minim yade e wo wabrabo emu minim ba bi a wo de yade na chini akwa akoduru ade baako pe ena minim se dia obeko 21st clinic bia ode ayaresa ena ebeba fie enti anope maka de ye machiro ayaresa bia ne de dɔɔso nanso 21st clinic eye adansoa ya oda eye aya clinic no nyina emu enkrobata dunum ni nyina eye adwuma anopai wo takwa obekọ Roman stores no nhwe animu takra de ye wo ho ye wo boase okumase bono ne na puye ye wo ho ba bia okonkran ye wo ho enti anopai hwehwe wo machi akwan free call center number no na wo mo emwa 0540 311 0540 311 na wafre wo mu unya fre pe udam ya be hwe yade kama wo mu na eso masena ma no pe me de dwumade abro ba bia wo bia na chere se mekanin saade a anope muamunu be ma OWOAHENE ACHEAMPONG ena matena se DJ Ken ebo mi chidom anope ono na de me ko Facebook SOMPA 101.1 YouTube SOMPA 101.1 mesro ko like ye page no di yachi wo ho kan ye ho brabe kan abusua no ho SOMPA de eye abusua o obekan ho a ade bia be pie mu aba no onso chefa ewo mu ebi enti anope shia yen ewo ho enom na bibia enye kama emfa emmau anope enche yafutu sam ba ye wi a dwumadie no beto ato se de ye ne da bia ye wi afutu sam na behwe ewiem se de ewiem besi aye ne dai afi yade sua yade boa wona oye minds adwuma no yade no so bebro no nsia kase bo ho road safety wo ho Ghana Today wo ho ndi ene the show is fully packed nanso onyame adumnti yebe ni nyina kopem se yebeba wie na ne yene National Youth Authority NYA ena etna se na yabo nkomo ewo ha enom komo bebre ewo akira yede eba ewo ho na ntentem so a yemfa yafutu esem anopai
afutu sama mede ba no matudin say what have you done for Takwa? Dear na waya ma Takwa. Se woye wasani, woye Takwa dehye, woye hoho ene ye de waba ha, adwuma na wo ba beye, na wapesika ko ukrum. Na question no pay mede ma onipa bia wote Takwa asase so se, dear na wo waye ede amatakwa. Eno ne mafutu sam mede ema. Eto da bia ya na enipa yebisa ena Takwa ntumpon ena Takwa yesei ena we ya yesei eye se obetima ye sa complaint no ba question ne se die na wo wonso waya amatakwa entemu a wote brono a wote so die na waye ede aboa ama hono matumpon na wuni ho a ye de bekai wo eno nti na ne anopai mafutu sema mede ema wo no matudin se die na wo waye ede ama Takwa. O hwe ni mu se Takwa be bibia ma wo. O hwe ni mu se wasetena be yeye. Na die na wo nso wo yeye ede ma Takwa. Se de be ya Takwa nso be ma wo wadi ye. Fa Bible no na yen hwe Awurade asam ketua bi. Jeremiah 29 verse 7. Jeremiah enwoma no etiadunu enkono ne nchichemu eyenso eho na watwero se na monhwehwe kuru a mema otu mu kọ ho no yiedie na mommo Awurade mpaye emma no na ne yiedie mu na mubedi yie tie Awurade asem o Jeremiah na ekasai wo se na monhwehwe kuru a mema otu mu kọ ho no yiedie na mommo Awurade mpaye emma no na ne yiedie mu na mubedi yie Awurade asem ni eno ntina no pay mafutuo mu mi bisa wo se die na wo waye ede aboa Takwa enye da bia na wo betena ase na wabisa se Takwa nye bibi mawo se wo ye dehye se wo ye ohoho ena waba betena ha ubedi pa ape bibi abo akohoma anopai mi bisa wo se die na wo waye Bible say krono a wako akotena mu no wo bompa ye ma krono na hwehwe krono yiyedie na se krono di ye a ena wo nso ubedi ye krono yiyedie mu ena ubedi ye nyame adom agudie bebre e wotakwa ha eno nti watu efiri krom waba wote ha woye mindset adwuma nyame ahirawo unya dwetire efiri mu dwetire unya firi mu nyina no mi bisa wa no pay se die na wo de sa dwetire no aye e wo Takwa man abrabo mu die na wo de sa dwetire no aye emfaso no a unya e wo Takwa so no die na wo de aye sade ebe ya ebe ma Takwa agina yie na se Takwa ne gina yie a baabia unya dwetire firi da bia no watumi anya ne daada enti Bible say krono a makwakotena mu no monhwehwe krono yiyedie na se krono di ye a ena monso mubedi ye enti anopai masama mi bisa hono no abanya dwuma yeni a yede waba Takwa enti de awuye adwuma no ana wuye de awuye eye krono yeye ena wo hwehwe de awuye ebe matakwa atumpon na setakwa tumpon na onzo wanya mumpuntuo no bi ana wadwenkyere wo se wo de ubedi upa enti ebegu egu ekoyi a fine ankoyi a fine anopai sa wo dwensa ewo wadwuma yemu a usu ene wadwen no ene Awurade asem bo ebra Awurade hye yen se kuro bia ye bekomu no ye hwehwe kuro no a yakomu no ne yiyedie na se kuro no di ya eno mu ena yenso ye bedi ye ohine a wo krom ana akonwa bia wudie
anɔpɛyi mibisa wo sɛ kwan bɛn na wode akonnwa na wudie no ɛde aboa ama yedie eba kuro yi emu kwan bɛn na wode akonnwa a wudie no apere yedie a ɛbɛba takwa man mu na nam so ɛbɛma nipa a ɛhyɛ wase no wɔn nso bɛdi yie MC a wote akonnwa so MC a watwam kɔ adadafo nyinaa anɔpɛyi mibisa mo sɛ akonnwa a mo bɛdi yɛ ɛne nea mo die kwan bɛn ɛna mo fa so ana mo fa so ɛde pere takwa yedie na enu nti ene wote abɔnten a unye MC yi bio no yedie na wo pere de ma takwa no ɛbɛma wo nso wadi yie MP4 a mo betwa mu kɔ MP4 a mo te akonnwa so anɔpɛyi Bible say kuro bia wo bekom no hwehwɛ kuro no yedie yebetimi a translate di aba say position bia wanya no fa position no boa baabi a wote enti anɔpɛyi masɛm yɛ tietia takwa ha wote yi sɛ woyɛ takwa ni ana sɛ woyɛ hɔhoɔ ɛna wabɛtena ha mibisa wo sɛ wade yɛ mu enti wo hwehwɛ kuro yi ni yedie die efi sɛ Bible no sɛ kuro no di yi a ɛna wo a waba bɛtena mu ɛne wo a wote mu dada no onso bɛdi yie enti anɔpɛyi moma yɛ nyina yɛnhwehwɛ takwa yeyɔ yɛnhwehwɛ takwa nkan korɔ na sɛ ɔman no tumpɔn a ɛno mu ɛna yɛnso yɛbɛtumpɔn ɔman no di yie a ɛno mu ɛna yɛnso yɛbɛdi yie enti ɛyɛ na yɛwinwi ɛna yɛkwan nyɛ ɛna yɛni nsuo ɛna yɛni nkanea ne nyinaa yɛ ba woyɛ saa nwinwi no nyinaa wie a bisa wo ho sɛ menso die na mayɛ ɛde aboa yɛdum kanea mete aseɛ but what you light bill ɛtɔ da bi a yɛnya nsuo mete aseɛ but what you water bill sɛ wonya ntua water bill wonya ntua light bill na wo complain sɛ yɛdum kanea wo wonya nipa a wo hwehwɛ ɔman no mpuntuo ɛne ne nkan korɔ enti abra wo bisa sɛ die na takwa bɛyɛ ama me kwan bɛ na menya nkanea kwan bɛ na menya nsuo kwan bɛ na menya akwan papa manante soɔ no na wo dwen sɛ mepɛ saa nneɛma wɔ nyinaa de a ɛwɔ sɛ bitua me bills ɛwɔ sɛ meyɛ masɛdeɛ na masɛdeɛ yɔ emu no ɛna de me bɛkɔ nkan na ɛde ɔman no kɔ nkan a ɛna me so mɛkɔ nkan enti anɔpɛyi mafutu a mede baayɛ enye da bia na bema beka kire na nyame so be kwa abrochire nyame so be di ye na ye nyina ya huri aso me huri so amen I receive it enye da bia na ye kan sa ansem no eto da bi wo ho anema no bi ye practical ya setena mu untumi nkasa udɔ unua udɔ nyame a wunhunu no na unua ono na te no onno no enema no bi wo ha o se ye ma ya dwen kɔ practicals no so practicals no bi ni amekan anope ya asem ya amekan eni ba bia eye Bible mu na makan akyerɛ Jeremiah 29 verse number 7 o se na monhwehwɛ kuro a mema otu mu kɔ hɔ no yiyedie na mommɔ awurade mpaye ema kuro no na se na ne yiyedie mu ɛna mubedi yie what you say obɔ mpaye na takwa yeye a usu be yeye obɔ mpaye na takwa tumpɔ na usu be tumpɔn na wo betena ha na ye waden sɛ wo de adwuma na abɛyɛ wo mfa ho wo yɛ town planner enti no plan anyhow o toto neema biara ba bie ni kwan sɛ ye man crofo permit sit dan kora na wo man crofo permit sɛ ye mfa sit dan wo yɛ sa enyade a wo hwehwɛ kuro no yeyɔ na kuro no nkonkan to so nkonkan da abusafo ni a me pesa ye kan sɛ ɛyɛ Bible mu asɛm ɛna me no kan awurade nhyira wo ɔmmoa wo ɔma wakoma ne adwen a wo de bɛte asɛm yi ase na ɔnhyira so ɛmfama ye nyinaa maka ne sa mawie no yɛnhwɛ sɛdeɛ ɛnɛ anɔpɛyi ewiemu ebesi ayɛ na anɔpɛyi ewiemu ama ne bɔ a
yɛde ɛbrɛwi sɛdeɛ yɛde kan aka no ɛyɛ nsusuye ebetimi adane ebetimi abamu aha ɛyɛ SOMPA 101.1 FM ADEA AKYE ABIA na ɛnɛ nso anɔpɛyi yɛnhwɛ sɛdeɛ ewiemu ebesi ayɛ sɛ anɔpɛyi wotu ani na wohwɛ ewiemu a sɛdeɛ yɛde kan aka no Ghana afana nyinaa baabi akwaye emmepo ene ennua ɛwɔ baabi a ɛwɔ mpoano no anɔpɛyi yɛbɛhunu sɛ ɛbɔ asi hɔ ɛnom ɛbɔ no a asie no nti sɛ wonam a unhunu w'anim tenten so ɛyɛ sɛ ɛbɔ no asi w'anim ɛwɔ hɔ ɛnom na saa ɛbɔ no a asie nti no ɛnɛ Ghana ha no ani da kwan sɛ ɛmeamea bi wɔ hɔ a ɛde kusuye no bɛba kusuye no mu ebetumi adane akwakoye ensutɔye ɛnyɛ nsuo gidigidigidi a ɛbɛtɔ nanso no sɛdeɛ kusuye no besi aba no ɛbɛma meamea bi wɔ hɔ a ɔmo behunu ensutɔye ɛwɔ hɔ ɛnom afei sɛ yɛtwa yɛni na yɛba takwa wohwɛ takwa ha meamea bi wɔ hɔ a no pɛi no yɛbɛhunu ɛyɛ ɛbɔ no a asie no na emuduro no ɛyɛ ɔhankyɛmu aduanan afei ɛno akyi no ɛyɛ adeɛ sɛ ensuo ebetumi agugu ɛwɔ meamea ebinom ɛnyɛ takwa baabi a meamea bi wɔ hɔ a ensuo ebetumi atɔ ɛnɛ ɛdadua yi ewiem hye na anɔpɛ yi a yɛkasa no egyina degree Celsius no ɛyɛ aduonu mmiɛnsa na ɛbɛpagya akɔ aduasa awia yi ɛbra animu ɛbaya na adeɛ ɛkye no enti yɛnhyɛ ɛno ɛnso weather report wa anɔpɛ yɛde baayɛ ɛni FM yawie ɛno ɛsaa no anɔpɛ nso yɛmfa yɛnkyerɛkyerɛ a yɛde boa abɔ yɛn saase ɛne yagudie adwuma a yɛyɛ no ho ɛban yato din sɛ mining safety info brief kwan a bɛfa so a wobɛyɛ ahwɛ yie ɛwɔ udwumadie no emu anɔpɛ dia yɛde ma wo no yasɛm no yɛtietia yɛse mines adwuma a woyɛ hwɛ na hu sɛ woma ɛnsɛe ensuo ɛwɔ baabi a wowɔ no enti nsuo bi a wode yɛ adwuma no ɛma nsuo no ɛntene nkɔkwa recycle reuse saa ensuo no enti no hwɛ sua akwan a wobetumi afa so ensuo a mode horo gold no baabi a ɛbɛkɔ akɔguo na eduru baabi a mbetumi asan afa saa nsuo no a ɛde ayisu biem sɛ yɛ horo agudie no gu fam na ɛtene ekogu asubɔnten emu a ɛbɛsɛe ensuo no a ɛwɔ hɔ ɛno kuro bia so a ne nsuo asɛyɛ no ɛkyerɛ sɛ ɔmanfoɔ no ɛnkwa ɛna yɛde goro atopre ɛbɛsɛe kuayɔ ɛbɛsɛe nkorɔfoɔ nkwa afei ɛnkwa a nsuo ɛmmoa a ɛwɔ nsuo no mu nso no ɛbɛkum wɔ mo nyinaa enti no yɛnhyɛ no nso ɛna no pɛ nso mining info brief a yɛde ɛma wɔ enie enti no yɛnhyɛ ɛno ɛnso anɔpɛ na yɛnkɔ yɛnim maka ɛno awie no anɔpɛ yɛbɛbɔ taw na yakɔ National Road Safety Authority yakɔ akodi enkomo ɛwɔ hɔ ɛnom na yahwɛ sɛdeɛ yakwan so ɛbɛyɛ jojo ɛde amayen yeguso a yɛbɔ nkaye enkanka wɔna otwi moto prudu ɛwɔ ɛyɛ takwa mountain so ha no yɛsrɛ mo anidie mu moto no a monya moteso no monya hwɛ yie sima baako pɛ wobɛte grind sɛ wanhwere won kwankora a bia na wapirapira bia moto no koraa no untumi ntena so biem onkwa na nyinaa ewiase a yɛwoi yɛma ohufoɔ maame due obi a osuro ne ho obi a ɔhwɛ ne ho yie obi a ɔsonson ne ho no saa nipa no onyini kyɛw enti anɔpɛi mesrew sɛ nyame ayɛ wadom wanya moto afidie yi bi na wote so a to bo ase baabi a wo korɔ no wokɔbɔkɔ a wobɛduru utumnika a wobɛduru sɛ wantumi anya saa nimdie wei na woyɛ wadwen sɛ wote moto so baabi ani kwan sɛ wosan ka ho
na usan afei ubehuna ne se wone ka afoforo akohia se wone ka nhia kora hunu se moto no eye afidie ebedrum pempenso bi a obeye wadwen se opese wugina utia brake so apɛ pa brake na pai ubetia entia mmirika no so ewo mu nti baabi apese wugina no untumi nyina ebewi ase no ubehuna ne se wakofa nkwanhia ede aba afei ade ba konso ene se exhaust no amobiem na enam a moto eba obeka se car na eba papa no emwa wankasa wote moto no so no emwa ena ye na yaka ye yusu road no yen so emwa ye because wodi wudede no confuse yen se driver kra na odi na chi a na dwene ye ne se ka kakraka mumunu ntumbi na eba nanso na wodi moto kuma bi dede kwa ena wode ye ewo kwan no so eno so ye bonka ye se emwa ma ahweye ewo kwan no so no enwie peye ewo ho enom afei moto a ye de fa nipa miensa enan enum na yeti moto ba akoso no etia mra de di nkan apart from say etia mra no ye pese usan hunu bio se ebetime akwa nkwanhia ede aba moto afa nipa aboroso okura de a otwi moto no ene de a ote nachi mo mienu pe ene esa motena moto no so na sa mokura motena moto no so a ewo sa wo hye helmet ewo sa wo hye gloves ewo sa wo hye ntade binum a sa ntade no nkwanhia ba ukotodwa anim wabatwe ene ne yekeka ho no ebetimi abɔ ho ban ene wuti enso de na yehunu takwa ha no obia de moto na ma yenhye helmet yenhye protective ade bia eno ane se yenam wo mo amutwi moto no personal wo mo a omo ye delivery for nyina omo na ma yenhye helmet enti yesre se mo be ya hwe yie ewo kwan no so na nkwa nkofa nkwanhia ama no ye to nkra no bi nso de ama police ye wotakwa say we beg you moto for no sadia omasi ama omo ho so no ya ginsamu yanimu ha ankanka anadwo every beye 10 11 12 ho ekọ no uni ba bia omukọ sa anadwo no mudi moto abontene so prudu no ehefa na ya amukọ anadwo beye 12 anadwo beye 1 am na moto na mabontin so prudu minim ana moto no ujiri sa wote so ye life wote moto so enye life o wote moto so a enye life ena wo bo moto ya afidie bibia betimi asi moto betimi akum wo oso betin di moto na kwa kokum obi na nsan kwasi da awia bi yanimu hayai ka bi a odan ne ho ni moto bi a oba eno ani se grind China for animu ha yeton eye galamse ho ne man eho na brante kohweye nyame nko a endi yesremo moto no nyame na ahirawo ena wato moto no ema awurade nunu ho se ombo a wo ma otwemito moto no endi sa wotena moto no so a yesrewo onkwa ho hia Ghana onkwa ho hia takwa endi ya na wa ya hweye ewo moto no a waforo no banyansafo yebu ne be yenka na sem na kai se yemma ohufo maame due obia osonso ne ho no asem nto no na yakone maame fie akwa mane maame hyeden yakwa mane maame kafra yakwa mane maame due ndi se osonso wo ho na hwe wo ho yi a ubenyina che ade nyina emu ene nso aha ena yede yafutu sem no ebesi kakra yekọ yanim na ade nya achi de yekoba nkomo wo ho enura Supreme Court enipa nso a omampani mahama abo wo mudin se wo nko Supreme Court no ade a parliament fo age wo matom edom kese na age wo motom mo edom kuma na mpene so enti wo no wo manto aba no bi
say ye for so mo tutiaye enti dom kese no e de wo mo dodo age wo mo yemfa kasebo no ye ba ebedi mu nkomo Nonsia. Ahaya Sumpa 106.5 FM Accra. Ghana de Shimaima Yamamunyina Ache Ebranson say Yede Sumpa Kasieboa. Nana KJC Company Limited, the Koba Simprimo Ebo Yechidom no Yade Esomo Anopei. Na Kasieboy Enam Sumpa 106.5 FM Accra no. Esanso Enam Sumpa Kumase. Aya 93.1 FM Kumase Santimantemo. Omanfo nyina Ajiatumu. Kumase wanso Ayiko FM 100.9 Afa. Ena Adam Fopa FM Paris France. Omo Takwa Asum Ewo Sumpa 101.1 FM. Tachima Asum was Sumpa 106.1 FM. Sunyane Yasumpa Kumase Santimantemo. Omanfo nyina Ajiatumu. Kumase wanso Ayiko FM 100.9 Afa. Ena Adam Fopa FM Paris France. Omo Takwa Asum Ewo Sumpa 101.1 FM. Tachima Asum was Sumpa 106.1 FM. Sunyane Yasumpa 98.9 FM. And Kranza Yasumpa 90.7. Ena Sumpa FM Facebook Ubenyaye. Aya Sumpa 106.5 FM Accra. Ena YouTube Aya Sumpa FM Live. Your website Aya www.sumpaonline.com. Ena Ubenyaye. Na and someone ana KJC Company Limited Aya anopa nonsia kasiebo. Midima for heba ejina bababa. Na secure sanitary pad so ejina tatano. Dedi mwa kutine no. Ebini Fisherman for ya ewo axim wo mo kire se enya de a empanifo se close season wo mo nye no wo mo be dia sokra na adwumayefo wo Ghana Meteorological Agency wo mo nso Edward Sedie bi ababetuja Ghana Brosifo edi dwuma bi am Roberts bi a wo mo na ma shanma wo ya che won na nu na we ne ba fire commander nso de futu ma driver for so wo mo nya hwehie se de be ya kan kwanhia ano bebrase former mayor ya no that time ano wo kire se esikafo ya wo nsam wo bie ankrankranfo no wo mo ka hono bie na tema ehuna mane yi emrehye bedwani owo Okanko Central honorable Patrick Yabo amanso de atudwa se MPP party na tete se konte benti wo mo nya hwie ansa no ma bayi flag bearer afutuo e de akode amagana fo efri USA wo mo ambassador no ho se Ghana for eya mamani na ho Honorable Haruna Mohammed oye Deputy General Secretary dema the New Patriotic Party amonyeko no nso edi atudwa se obi bia wo bu mraso no ebra esefatemo no ken no wo mo bema so no mo echa nimpre ensam no ahodo bebre eka we no ho ya mo no nsam enso edi mu tintiman na obi ene ne maame yatena se ya yede mo nkiremu ebre wo me ya me nso me ka hono bie no edin a mejeso ene obrempon na kwaku ampoma me maame akosia ago abowaje Yema kwa babio na fe ya hye nkomo na se na yekohyase na yehyase e de afri na nanom apofo ya ewo axim ewo new inzima nzima east mansiri no emu ewo atoyamantam mu wono kire se nansan a empanifo e de aba se close season wo mo enya ne kama sane ebe ya enam ewo nsuo mu no eja bi ho krompo na ebi no mo nyenyem sane enam bi din ye fre ne nyina ya nyenyem no na wo mo ba wo na mo so ma wo nkete aka ho na atimi aboa yen ama enam bebre aba nsuom na yenso yakwa yenyabi akwakoyi aba abema Ghana fo nyina de edidi no wo mo kire se nansan ya mo ti se ministry no announce say close season free July 1 ekwa kosi July 31 ede kro ho no ano ansa na ye bebie gi se August 31 ho ba bi no wo mo se dabi aban ebe ya nkasa dwene ho mienu sanse se asetena mu aye den epoyi so a ene wone kwa woni nya bie ede ba ema abusuafo nyina so sabe wo nya bi de podwe nanso se wo se wo tum wo bere kwa nse papa bia entimi maaya ebe ha dwene pa enu nti Come on, watching. This August number, and name me and I'm so beautiful. And watching. Who broke me today? And let me hear as we start the crusade. Simon, you can what to pull me. I don't to pull my channel. So, but let me hear
Yes, uncle. Man could say the Juntu. When Juntu, my man for Baham, because no way to my bedtime. I'm paying that down on all but my final 1 month. At the news, the news be a man. It's was about to prove. Sabo, when I come on radio, no TV station, no should be pa. Now one time a man, oh, who's so be a child of mine, I've been away to prove. Damn June, July, you know, when to August, don't need July, you know, we are no August, oh, man, a village August, until September. Wahuno, and this one back up, this is September. And on one much as a hard pa anunti yanka official announcement kurambra no mu say no bayano ansana we na nanma pofofo ya wono mo axim wo mo nsem ni bi enno meka usana na KJC company limited anopa no nsia kase bona wutie e wo SOMPA 106.5 FM secure sanitary pass and a medima for herbal clinic ebu ye chidom ene de somo anopa yi adwumayefo wo Ghana Meteorological Agency wo mo de nsem bia to dwase wo mo conditions of service na suma wo de ma no akatu esefata ne ano no de bi esese de ma wo mo a wo mo husuo no ebra so sempanifo eye hu adwumante saade a wo mo ebete wo mo nka wo ma de sede ne sempanifo mpusu wo mo ho na ba bi esese de to no yemfanto na emfranto eti divisional chairman edema public services workers union pastor na henkan ejuri ebra wo gina aggrieved staff ya na mu na sa adwumayefo a wo mo menasepoi anamu no a wo kasa no ene odi to dwa se ebra so sempanifo tu wana mo na ne esese wo mo ye bia wo mo ye wo se ba ye busumi mienu ni na management ni mpanifo tenase ene wo mo busa wo mo se ekosai ye de ehia mu nyina ne de ehia ye de atomanim eti de ena mo ye wo se na no so Ghana Registered Nurses and Midwives Association wo mo epusu wo mo eye nationwide striker na enya asam keto ne nyina ne se conditions of service no aban gitu mu no na aban emfa emra enya adwuma aban eni so pepepe na se so wo ba betena ho ama Ghana Meteorological Agency ejuma ye fonso de omo ho akwajimu ana eti aban no enhwe se bibia e bata wo mo dwumadi ne esom a wo mo de som man Ghana no wo mo baye ne pepepe ama akoma atonso nyunu ye to ansem ne so ne de ani akyeremu e wo Ghana prosifo wono mo akache ne every prosifo akache eba a yenso yada ne akyere bi e de ama wo ne se prosifo se abrante kwa bi na wono nso in fact ebano kronobo pa kase ni bia wo bobi papa e wa asama na ne mpata mo prosifo ensa aka no na wonsa aka no na wonsa aka no se bonefusam ya wakwa akodie e wo eye mpata mo asama na ne mpata mo ho no e na prosifo e kire no e wo sa ensem no eho na prosifo ensem mo de ba ya kire se abrantie yi Nidi ya womo che no krampo no womunya iPhone 12 Pro Max yi ebi e wone ho ya wono nkrofo anu akwakocheche womo e na Samsung A03 Core e na backpack bi na no so enema bebre e womu Dell laptop ka ho ene ne charger power bank Infinix Hot 40i e na sika hodo bi no de prosifo antoday na wa chese sa akromfo womo anyo no nkwampo mo yemakomako enson ene womo e wo sa empotam ho ase a womo assignment Sakaska Park ho ene Dagomba Junction potem ho mu du amuduma aje se wo mu se obi bape no mo e de sekan ene niema ensem fata sa no mo de asi wo so no ma dwom niema nyina eno na prosifo wo temane ne potem e de wo mo so ma so toto fom ehu se wo mo a e di sa abone no e wo se wo no twe ma so na oman no emuda ho nti wo mo kire se wo mo a ye sa abone ni nyina no wo no achi wo na yeguso ejina prosifo ensem imuin wo bi nso e di prosifo kokoto wasiu Ghana aban titru pa ene Ghana prosi ene COP retired Kofi Buache say nimfie ya wadie ya mpanimfo apagya no ede na kosi police council ne so no wasi wodwene ho a wonti asesan say emra no emma kwan emma obi a nimfie aduru saa no enkonkodi saa appointment ni bie eno nti Watch Sadia we say wajuna ho wanti ase na onipa we see sa we sa siuti we Ghana ni a we gender activist your friend Henrietta Nanaya Simpson wono na kire say court mfata bo no ento COP retired Kofi Buache ne appointment I say Ghana man pani dia ma no say onkotena police council ne so no won free so anase won fata bo no nto ne so san say wo hwe Ghana mrana edibu oman no a wo na ho megye mu wenti ensam fatasi ebesa friend bio amna better police council so obere kwa ye wanimdefo ene sebe wonom nso om wadwumanum deda won betimi aye adwuma no e wo ho yeguso ede ani edi nsem yachi ne be firi ma ba bia no ye de be matiefo
Yentu akasebo no so no na Winneba Fire Commander wode atudwa second kwanhia ACC wo kwanso a eku nkwadam panifuo enne nkokora ne mmerewa no asefem eti ebra so sa driver for ya hweye no mo wani da ho sa abo wo wo so na anu ya yenhwe nkwanhia bi esiye e wo Winneba ogwa kropon kwantempon so eye Winneba Cape Coast Highway enkwanhia enipa nan ena kire wo mo kan taxi driver baako ena nkwadam yensa mo ye sukufo mo ko suku ena nkwada hie wo mumugya togu yayaya enkoda yenim de da chomba ya mo man ababewuo enam kan kwanhye nti ni nyina ye overtaking basa ensem fata driver America tente abasa hareso na wo pentem akoba bia eni kwanse okodu na wo kwankwa koduru no na pa na wo pentem no ekosi sei eti Winneba Fire Commander so obesre se kwanhye si ye e wo Winneba Cape Coast kwantempon so a enipa nan e kire wo nkwa taxi driver baako enkoda miensa wo ye sukufo no eni kwanse bibi sei esikura da na nigina eyemra any road signs ahodo a wo mfanya adwuma na Winneba Fire Commander DO2 edupoku ebro no sompa centroni kwaku adema echeche nkobo no se ebra so se wo ye driver ni a seri wi na kuta wo no so mu yie na fakọ na sanfa omanfo ebedru entire kano bibi enyan nanso yenina nim say about 70 to 80% of accidents na esino caused by human error. We also say baby accident we see no o from that area no to baby ye kwan emuwa yenim say bibi obi approach construction area normally ye kwan say omo speed limit na 30 km/h nti ye say drivers no ya omo hwe signs we kwan no so if say who signs no even with the markings na road no so na and the bet say speed say na metumi akọ per hour and over boy nti ye kwaso asre drivers no say omo out road this one they should concentrate omo hwe say omo drive it nothing else. The discussion been our empo am oni hwe when him ten phone calls there they try some try no avoid the MIA we any ye Winneba Fire Commander DO2 edupoku wano ene sompa 106.5 FM centrally kwa dema echiche nkomo ede efa sa ehhehye no ehu ye to ansem no so ne de ani akire mu ewo tema ene ne mpotamo kane pani kwantrafo na sabankrat pani ya no hwe tema Metropolitan Assembly eso Yera David Anan woden semo to je kire se amanfo esesa ban nsase amanfo esesa ban niema titiri pan nsase ne niema adwapade a ewo ho edema aban no eno na amanfo esesa ne correct pan wo ho na wo kire se saade na wono ye ni nyina no sebe ahiafo ntimi nye wonu mu wo munsem ni bie no wo ntimi nye na emom ankra wofo na wo mu wo sika wo munsem wo bie no wonu mu na ya saade no na eba ne sa no a ukoka pe na onimobi wa abamu wono wo sika obetimi kura san ne watwema nso wono mu saa no na eye science eba ne saa ne ka no na akwa kana wode nsem onyina tudwa e wo bra na wone nsantwefo bonko wono yebusa ne saa so ede ban kura na bema akoba se baabi a ensese obi si dan na wo si dan asi baabi a ensese obi di BBC no di BBC no che se eya na nyesa bi ahiafo ne wo ma ani bi o wono mu wo nsem obi enimu de anke betimi aye ade pa no wono na eye saa ne me. And I think we hide behind the fact that private sector development, private people can go in and develop it. But when the private people go in and develop, fine, the place will be developed. But it will not serve the purpose for which it was made. For example, because Tema was built up in the early days, they left that place up an area for an outdoor playing ground. People were going in there to use it, was fine. But after some time, it was left, the place was left, so the land has been lying fallow. Many people met me those times, they're completely out of phase with what it was initially planned for. I love the green. But people who come in are coming to have concrete. That is what we must guard against. Abusiani eye kane mayor edema tema Metropolitan Assembly David Anan 970B enono yentu akasebo no so no enmahye bedwani wo Okankwe Central honorable Patrick ya buama edin sembia tudwa wo chim se party ni mpanifo enya hweye ebra party no wo mu hu no na wo akọ abato no wo akọfa resource wa enya papa na abysmally said abrofo no beka no o perform abysmally badly negatively ene abrofo bia wo betimi use nyina achi no de ehia ne se
party ne beba betena se no mbesiesie fie na gidi a abo wo mo e wo Ghana mu no ebetimi asa babiem na Ghana fo ebeje party ne wadie sabre nya bra ye pese ekotu flag bearer na se ekoyi obi emane begina oman no obegina party no nem na wokon edema party no wobra party ne structures no enkoyie eti honorable Patrick Yabu am say ebra so se party no ehwe no mo de ne mesisi ye de friend internal structures no restore public confidence and no gira was a Ghana for beje gidie wo mumu na ebrekro no so party no ntutu betimi akoyie ansana de obetu franka no o maka no ho asem. My view is that if you don't take care and you purport to rush the process and somebody feels the process was skewed one way or the other because the electoral college was not reformed to reflect the times, how can you call that person to come and join a campaign wholeheartedly? That must be a source of worry to any of the aspirants who are declaring or who have declared so far. You need to carry the entirety of the party, the spirit and the body of the party behind you. I'll give you one example. When Nana Akufo-Addo beat Alan Kyerematen in 2014, Alan Kyerematen followed President Akufo-Addo across the country and was even the one introducing him before he spoke on the campaigns because he knew the outcome of the elections was fair. Yeah, Honorable Patrick Yabu ama awoye mrashebedwani ewo Kankwe Central wano ena ekasa no na woto asu ebiem no wode etudwa se empanifo eda party no ano no wo mo enhye no mo fa niema nsisiye nunti omampanyi dada na nade dankwa Akufo-Addo ne His Excellency John Ajekum Kufuor wo mo mrem. As a party, we've gone through reforms, we've gone through changes. This party has produced 2 presidents. We are fortunate to have 2 sitting former presidents alive. I'm calling on them to call for some action and order in the party because this party produced them. If we are going through this turmoil, we ask that they call people around the table and have a heart-to-heart chat with them. Yeah, enti the yeti ye Honorable Patrick Yabu ama awoye mrashebedwani ewo Okankwe Central. Yenyina NPP for ensem ya emu na NPP for ensem yi nano Jordan mpo na MMDC isa asom Ghana aban titrupa ne bra na kane mampani Nana Adodankwa Akufo-Addo odi aban wono mo na ewo mu no yeti se wono makwa press conference ewa Alisa Hotel eno wo mo tese wo mo de wo mo chita ye nyina ekwa akoma Alhaji Dr. Mahamudu Baumia nyame ya adoma 2028 woni oman no oni MPP amanyoko na nimro nko hotri franka no eni to me every NDC for ensemo eno ena baaye amanfo bebre akasa ade afa ho kane abankra chipani ya no so gina asenema nso across onyamfo Alex Nkum wono nso ede na no atomo bi kire se nokre se wa asemwe wanka bi pa abeya ne ya esanse one more ekwe declare support from say a forum of MMDCs for Dr. Baumia wo mu nu 20 mpo wo mu nu aduonu eye nipa mienu miensa bi na akɔhye baabi akɔhye sankrofo bi adi omachi eno omere no omama wa manamfofo adi omachi di omakɔ sa press conference no na sie nimu a yemisa kweseda na anwumire no ada omo hyehyɛ adwuma no omo starte FF nkrofo bi sɛ oh platform a yɛde omo be support Obama no ato ebeto so enti yanfa nka ho ana nti bo na madam ba ko frem say din wa frɛ so mo ti platform be for Dr. Obama na so that be obi an frɛ me enti if sanda na do no mo hyehyɛ adwuma omo na hyehyɛ adwuma no ne madam ba ko bi o de me pese me body din me say omo na hyehyɛ adwuma no mo do 20 because Dr. Kasawie ya ye ni mi twa photos bibia yes say kwa have lunch no yima obotu na ni gudan mo bibi omo like a more than 200 years them. Okay, 200 better put up and say a declaration. Abusiani eti ye eye orumnyafo Alex Nkum wono eye kane aban krachipani ya na ogina ho edema asenema nso akroso yeda so ewo the New Patriotic Party amanyoko no mu ansa ne nkomeso aba na eno na Deputy General Secretary edema MPP amanyoko no Orua Haruna Mohammed wode atudwa say party ne nyese bia wo mu nimra wo wo mra papa a wo mu di ye adwuma na ebrepemu no yebema abane so if say yes spare the world spoil the child it is obi ye nkwada asem a yede aba ene yede tene no it obi a wo ye nkwada asem wo party nim na wo bu party nim ra so na wo mo ye endorsement ye hu hia metawe yachi no ebra esimu no wo mo ebema abane so na wo ma tene no pepepe
We are also engaging other superstructures within the party to get some of these people to desist from such activities. In every democratic society or in every rule, there must always be a certain procedure to get those rules cracked. And that is why I am saying that if some of those particular boundaries in exercising our powers in cracking the whip and people don't listen and decide to always go contrary, we will be left with no option than certain points to crack the whip. Honorable Haruna Mohammed, our Deputy General Secretary, the New Patriotic Party, Amanyokuno, and Yatin, and Nana, Adensi Huniama, Ewa Ghana, had the Obianim said, Nana KJC Company Limited, the Kwaba Simprimo. Ena eye huadwuma na ekoba simpri mu se memu aso nte sai banadwa plywood ahodo building wire cement iron rods ne roofing sheets a wano de Ghana ho ayese kokromoti wusa ne ho bopa enye wo ba ebema free consultation na free delivery na KJC Company Limited nie yetene so na ye sore wunsu besi wudan awie wate me prophesy me hye wonkom sa wunsu betimi asi wudan awie na KJC a wode ho akobo nti eti receive it ewo Yesu dimo na KJC Company Limited ya wodo ho akobo nti wonsu besi wudan awie na abesi wudan awie ama wonsu wakoma atɔ yam na wakoda wo bedroom nti bipa minie mabusuam obi anta asase da mabusuam obi ansi fie da na KJC amede me hokobo no nti wodo ho bodondo na dondo asa wo nti won se ne yema nyina atimi akoyie ama matimi asimi dan awie enti bra na yemmoa Ghana ha mantam dunse ni nyina wo ho depo akese kasoa tantra here runabout miamia bebre wo behunu a mekasa me bodi a memie ne enya nwanwa se Central Steel for the abasobo ama na KJC Company Limited ya wo mo ama no trailer na face to truck kese ye Central Steel for the man no wo mo say outstanding services 2023 Accra Kumasi Road wo ginamu dendende etifre no e wo 02043 55040 020435540 na wudem dadada na secure sanitary pass ma hotoso eno no obapa na wudi obunsa wusu wuntimi mpie ada na wudi obunsa wusu wuntimi shata de fitai ada na wubunsa wusu wuntimi nkosuku yi na wunim se wubunsa sese wo ho enya hotoso ne bombo kese enti ene de secure sanitary pass aba your friend ladies we are secured every say enya nwanwa sanitary pad policy His Excellency John Dramani Mahama Diabano will be say His Excellency yeah secure sanitary pad and no nato Oto anu ababeton amaye when so proudly made in Ghana here and here no yeah the state of the art technology latest one pa and ye dia ye pel kote na essa secure sanitary pad munti no e ma wunya extra comfort and na nema beke kawoni ade ho ke kawoni ade nyina be free ho ne bo no so eda fam ye wo two convenient sizes ye wo long and ye wo extra minty e ma ku dumum mesamo dumienu na ehemu ema kuma ku dumienu eti ya alpha and omega wo chance ya wo bewie wo flow ne yese die wo betimi awie mo wo kumase amutie wo sompa 93.1 FM no monko mama excellent cosmetics e wo kumase edum PZ anasa kwada so estate taxi station mo betimi afre ebra wo retail anasa bulk purchases e wo 02438 02438 mama excellent cosmetics bebwa ewo kumase na yare manipa ye mobo yare emo atamfo timi nyawo yare ma wontimi nya adwuma yare manipa kasa wontimi nkabi yare ma sabia obi atimi kafo ekyerewo enu nti na midimafo heba se na wo kumase ena nkrofo frɛ ne Dr. Tamoda so wodi ye ba Tamoda so nada na ati kumase a wo mankran no se me mankran be dai se nkran de mo wo herbal clinic bebre wo so mo se die wo se die ya wo herbal clinic bebre nti die bra na adwuma pa wo ye ne kumase fa bi be pie e wo nkran ha e na doctor se mate na die nti na mo se memna no mo se hwe be hwe nkwada ne mpanifo anya stroke e wo nkran ha a wo mabubu ogu ho mo ntimi mo bra na wo ti kumase na kumase de wo stroke ru watu ne se banche e na nkranfo bre e no se me wa tema enti beba ena de abia amnom se de tosum yenu so ne se e ma ne mama bia ware a wo ne ma
ama penina fo a wo ma brabo me say na penina na wo tietie ha na fa ahodie so no penina fo a won kan e tietie o mo fa ahodie so ntibra na wo de medimafo de yate se wo be ba wo ho no wo pa wo a wo nyini sikaji so wo awie na wo ba beda wase eti wo so bra na ema enwufo mo ma na anigye mra wareyem na penina fo nyina yenka wo ma no ntum se de ha na wo sam wo no a wo ka penina no tum no enkranfo mo pa wo nso enka penina no ntum ene wo se ne maba no mababo mensisi wo pokwase mayira na pokwase mayira na mababo mensisi ne de anigye na abrenkran ha eti wo nkran ha na wo de hye bi anya stroke hyedem wo nkran ha na wo de hye bi wo pa wo nkran ha wo de hye bi si ne sisi ne kotodwe wo bre mese tam da so e wo pokwase mayira tam da so etibra na yenhwe wusesi ya yare bia wo mo eye ho adwuma e wo pokwase mayira ena kumase agogo wo mo ne government hospital no ena edi nhwanimu Dr. Tam da so wo se nyankopon wo no ene yaresafo etifra wo mo ka kire wo mo se mi buku ne mabasesi ya mede me maame ba mede me baby ba stroke no ye betu no eye 0244 774 282 0244 774 282 and 050 0727215 050 0727215 make us a SOMPA 106.5 FM Accra ya humiso ya ba ya de kase ba aka no ebeto so Munde dinam se menya foreign call. Hello papa, what do be a new? Se me feel London, echo US. Eh, na no crowd who cry for me mama nia. Na papa mo who to say. Awurade aduma habako. Na kujeje si, ekwo basem penemo. De woton adanse hu nyama no so. Wo hye ho de. Oh, wo hye ho. Ekwo ba, me si wo boduma kra sre kane no a. Na wodru US won so manfo bo ndin sa na. Eh papa US hakura de. Na kujeje si company limited agi ba bia. Wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba adanse hu nyama dia. Obian se na kojeje si company limited. Na matese wo bi depo kasie bi e wo kasoa. E ho na wo bia koto adanse hu nyama. Na eye no kura papa. Oh, eye no kura pa. A police station in Chenhua. Eh, ekwo ba sempre mo no. Onye mereda. Hwe, we kura no miensem ya ene obi enfufuro ya o. Ba ko obu akwase paase kumase. Ene ba ko so pokua se nkran ha. Obia se na kodoje si eye bemaba e wo dansi mu. Auto cement, iron rods, banding wires, and adua plywood and just said the board dance so. Te se bibia e de hye e dansi ase de ko wie. Depo no nyina nso eye tufo bo. Wodu kuka mu a, wodu koja free. Akra wuyi kaso depo. Ene pokua se de no kra to nchen ya. Wosa wo bu akoteman, Tantra Hill, Iron City. Amanfrom wasa bie depo kese so e wo Koshiman Kumasi sepase depo no kra da nchen ya ebisu magazine road head office no wa bie depo kese so e wo da de ntam edwisu Accra road from the opposite Alhaji Selia and Papa Meboshen Tanoso Breman and Amanfrom numbers of man for the free 0244 313 752 and 0244 41 93 Nana kujeje si company limited kuoba simprimo no medo edurano pa wutimi to boase echichiwusi o ado na so mi se me de yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima menya homka senti na ye bokoyi na me de me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush abuo me amasese menum so a enunu anase de ehia me selfin me biem na wonhwa sa mesi ayefita sesrecha homa na brightest yas whitening toothpaste and the brush and the midi shimisi entina wo se efi na yas total care gel toothpaste and the brush ni de ebo wo se ho ban demu ni nyina ema wonum ye sham oh yes enu krotrodo yas herbal yas whitening and yas total care gel toothpaste and the brush abuzian chamfa se wo pedudu tu e won kran ha for Leicester Ghana Limited e wo 050 161 9588 Leicester Ghana Limited and the yas toothpaste mo hodo and the brush abadwaso ababuai Kweko minim so ayeshe me kraman nane na so ebon
Accra. Me dime for back na nkaba Accra. Ani o wontie. Passengers egumi kai mu. E ho na dodo na ekro. Ene sa Accra na ni potem yedemu. Ani yedemu ampa. The say de edutwam Atlantic International University, America memu abo Dr. Adujamfi Babasu honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here ayaresa no aye more. Oh, nisi minim wife ye kopa wo. Wani ye 1 cedi. Ni send beto mu anza na yeties ka no. Nisi mi connection na ensheda nkoye na esakakra. Say wa page mu amahode ambam. Connection ne mu de we. Obo wudi ba de kro. Wa ba do kro wudi ba de kro ye stroke nso de. Wa fa no small. Chese agidi wa wu ani de sie no. Yare bia etatia e wa Dr. Tamda so eni so. Diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria. Yare bia. Kuma say owo agogo opposite government school no. Ena nkra hanso obepiem e wo pokuase mayira kwan no so. For Doctor 0244774282. Number 0500-727215. Midimba for Herbal Clinic. Midimba for ne hwa. SOMPA TV Emma Akatuapa. Emma Akatuapa ye to akase ne so e de ama wona we Consul General ya ogina mu edema United States Embassy e wo Ghana ha sei e no de nsem atodwa ye frɛ no Elliot Fetik wo se afutuo pa e no de ma Ghana fo se obi ka kire wo se ono oye agent wo kwape US visa amount woni mobi o US Embassy eno nti wo di wanim no akwape visa amount se nipa kro no se ne hu eno ye number 1. Number 2 ebinum kro mbotimi ka kire se oh wo de visa interview kra de wo nkobi no ane se do betena fie na me amakoye bibia na me de abro na omu twa manfo agi millions and thousands of dollars e di free amanfo ho pani se yemfamfa so mpa fidie so nka nkire obi bia se nipa kro a woye sa no woye trofo. The visa application process is something that you can do by yourself. It is outlined how to do it on our website, and there are also on the website phone numbers and email addresses that you can use if you run into difficulties. But what I would say in particular to look out for is visa fixers or visa brokers claim that they have some sort of influence over the process. And Abusiani eti yera Elliot Fetik na wo wie kura no anu ade kakra no se Ghana fo bi o wa na wo bi nim se ne wo pe visa no kra wo be ye no ne kwan wo be fa so eni nti onya abotre etiretire mu sei. But I would say in general, what you should keep in mind is that during most interviews, they're short, and the officer makes their decision based on what you say during the interviews, not whatever documents you bring. So, for example, if you are applying for a tourist visa, you might get asked, what do you do for a living here in Ghana? Have you ever traveled outside of the United States before? I'm sorry, I've traveled outside of Ghana before. And Abusia ani ati ye Consul General edema United States Embassy ye Ghana ha se yera Elliot Fetik na yenyina no so na yentwa bosompo na yenkwa abrochi memo papa yi we free Great Britain ohima lizi krom ho e ho no we free na wo kire se prosifo ensa aka no wono a charge no ese wono akoda wonya 9 years anu wo so wo wade no I mean how eno na wo mote ye no a wo se na enemrem akwada wonya 10 years mpo wonya ya nkodu ni teen mpo ena wo de opeso awade no enu nti prosifo ya ewo French abrochimemu won chese won ache no wo mo chi no na se organize wedding no ewo Disneyland ewo Paris na akwada wo no wo awade no wo free Ukraine na chese ubehwe mkurampo na yo tukotena ni entokwa asie na one ne maame ne papa adwane afri wo abehye French memu ene wo no ache no se wo wade no ene nam so ema prosifo ache no a wo mo ede no akwakogina emra no ma emra no ene ni di no chese abrantie wo no wonya mfinhia no aduasa nkron 39 years and wako wade 9 years akoda empanifo ache no na won kire se wo mu egusu doso no a enu nti yentwan abritia bi mu no wom de ne aka beto yanim na fe yenso yasom etiefo
Meka usana na KJC Company Limited anopa no nsia kasebo and secure sanitary pads ejina baba na enwachi medima for Herbal Center Dr. Tamoda so enso ejine tata no aha ene ADEA na efri Sompa Accra 106.5 FM na sanso fa Sompa 93.1 FM wo Kumase wanso eya yiko 100.9 Paris France ya Adamfopa FM Takwa eya Sompa 101.1 FM Takwa de Sompa 103.3 FM mo techiman so mo Sompa 106.1 FM Sunyane eye Sompa 98.9 Enkranza ye Sompa 90.7 Doma ye Sompa 101.3 FM and na Sompa FM decoder so ubenya ye Facebook live ye Sompa 106.5 FM Accra and na Sompa FM live ewo YouTube ubenya ye wo ye website no ensema woto na no pay ye tintim ni nyina bode bede e de akwakoto www.sompaonline.com ensema de mamu no na poso no ebi eni apofofo ya ewo axim ene ne mpota mo kire se close season afie we de empanifo nhwemu bio honorable Patrick ya bo amanso a wo ye mrahye bedwani wo Kankwe Central e de ato NPP amonye konam so wo bo mo kokose wo mo enhye na niema bi ase wo party mo nsiesie nwie ansa no makwa koyi frankatufo Kane mayor Edema Tama Metropolitan Assembly o chese esikafo ankra ya wo musem obie no wo mo ka hono bie enatema entimi nkonkan na weni ba Cape Coast Highway anasa kwantempo so enkwada sukufo miensa hire wo nkoma taxi driver ba ko bi nso na wo ka ho ne no enna weni ba fire commander DO2 edupoku srese yenya hweye wo kwan so ni titra driver for no wo mo fa ekwan so jojomra enya adwuma upe futuo kase pa we wanya bi ADEA free consul general ya wo United States Embassy ano e wo Ghana ha wo kire se wo kope visa aya mamonko agent fo ho na wo ya atrofo yene de kaseboy esomo no pay eyeme akosia ago aboaje ubetimi afrabia akosia nshira me ne medoba obrempon nana kwaku ampoma yeko yeba ye de Ghana today better so ko so ati Sompa 106.5 FM na wo ko social media nso a Facebook aye Sompa 106.5 FM wo like no follow page no ebre bi ebebe bia wo beti yenka YouTube nso aye Sompa FM live na no nso wo follow ye yeda mu nyina ase so ateka the anima ne se nerves na wo to ase no eba fa wusremu akosi wunase no se emu ka wodua eye sayateka eye siateka na omo ye commandant researchers expert originators architects a omo ye hu adwuma pa no 21st clinic woni te pen eti bomode a ne bra na momfamra obi wa waka obi o trasia wazimintimi nsore obi nso sore no onam ana wachia eti we die siatika die esese wo ma ho ye ha papa na ubetu ase so ati ase ade ne die adwuma no nim ya na nim ye o obi anim se 21st clinic onim adwuma no ye wonim he obi a obeka se otimi esa siatika no o ye fake obi a he hospital bi e beka che se wo no ena ye siatika expert me akosua go aboaje me ka che se wo ye fake if you say original na ankasa no eye siatika eye suesua ana wusua wo ye dai wutimi no original enye peda se wusua se de so ate ase wutimi no original enye pe enti no enti se no so sa siatika expert se no se mo na munim ye no na munim se ye wo Watermelon Street ye free ho kon Tantra Hill runabout no se wo fura wo de hwe wo free domina eba eye ahwe wonsa nifa so wo bo se wo furo ye na bo 21st clinic bowra ho na ekone yensom yenkrabata no so de ye de apete Ghana ye wo branches be ye dunum a yesom enkran Tantra Hill runabout ye ne Kumase ye hwa ye wo hosunya ne Techima Nkranza takra de tema kasoa ye line no eye simple wo bi atimi frɛ bi wo de phone ma akora na kro obɛfrɛ wo eye 0540311311 0540311311 na wafrɛ na sciatica expert siakaka expert 21st clinic Adam anyway sciatica mami call it 3 times sciatica
sciatica expert. 21st clinic. 21st clinic. How many times did I call you? 21st clinic. How many times did I call you? 21st clinic. 21st clinic. 21st clinic. Sciatica expert. 0540311311. 0540311311. That would them.
yesu wodi niema bi ahintaye yampa obi nim da wo be bank ye nyina be boaboa ye ho asie ba wo hyeda nso na wo ye ne saa ebize wo mpe fake life o hyeda pa ebize ka wonimu a ka ba twen awu si oba na afi wasesem abrabo but ono mpe fake life ntino wa hyeda de atew ene odi asiew na waba abrabo pa ne preku na wa ye nhyira de amawi asesin se obetwen a se wo hu si oba na wakoda ne ho te se abosom akotere abaye te se de obesom no wie ya mama kwa baba SOMPA 106.5 FM Accra e market pa e brand so se de Ghana Today eba Ghana Today e ye dwumadi a ye de esom omanfo na ye biebie moni fa ne ma e koso e wo Ghana ha eti Ghana Today no de obokrata abedwa so ka ho sanso na social media platforms ye de ka ho online portals any website any stories ahodo a trend no ye keka ne nyina sie ni na ya friend Ghana Today nso any time o dofo bi di ne birthday ukuru bi di ne birthday we bi di ne birthday a obetimi asende e dia fa Facebook e wo SOMPA 106.5 FM Accra eda obrempon ni Jeremiah amfa amano na ya nwanwasem omumienu da bia mu obi a odi birthday ida se obrempon anasa Jeremiah Simpson eye se wonim nipa we che se wo mu penipa omo penipa no omo odom bebre so omo bata won dos wo obi okọ ayiye bebre na che se openipa eti we maami wu ane afre no we nana wu ane afre no bi ti se mikuru se openipa ndi no ayiye de wada na ayiye contractor eti na watwe bia wo ayiye ko de okọ ayiye na msum adidi ne mame ne mada aha evi se me hu nkrofo dos ba omo no sa eti no sa na ti se wo obrempon ni Jeremiah omude we dofu ina se ha o se elder de asafoma ni nyina da no Church of Pentecost abeka assembly eti no bu nyina opportunity we ni de amamo se SOMPA 106.5 FM Accra market ya pano ubetimi ede wodofu bi wodi ne birthday aba na ya ne kama ama ho na wonso watimi akonim ohene yire wa ha obrempon so wa ha me nkomo makwa babadwafo me makwa ba ho ya hey etume fatao de awoso de ne fatao pa ama ka ukoye photo shoot mehu ai meni una de papa esa de enso de ataka kra onso woni de mehu meyepa Mama chill. Na ohine ire nanka topic fufo na me de baba de wo boss yi de wo kan ya na me ka say photo shoot ama me mfa ensi asem we su fantastic ye won krofo bebre omo de ne ma chichire wo mo ho e ba dressing especially e wo social media ye won krofo a o se wa sha atade bi de atwamfo nyini nti wontimi nhye biem ye jesem ebi se obi amfa ho sa enti ena wo nso mema ne ha wo say I don't repeat dress who repeat dress now we hwan wobetimi ahye wiase ne yema nyina ene ne tad eti wobetimi de usika nyina toton tade eti ebesese se ye de nkrofo bi de ne ma chechire wo mo ho minimum on social media wo mo timi ko omo rente gold ede tu omu kom omo rente gold ede tu omu kom ebi mu rente empaboa hye ebi mu rente designer bags na ye di ebi mu rente designer dresses na wabecha na wo dia che san fake life na wo live online wo bi anfa ho sa dabi enkrofo be hwe ya wo wi na wo kodwe ne problem ho ahwe wo be hwe ya wo wi na wo kodwe ndi obedie ho enya fe na we na bia wo be hwe ya wo kwa kodwe ne water bill ne light bill ene ne ma school fees ene ne yira ko homa ene ne kunu akọ homa wo de ma no anso a wo dwene ne ho ope bia ka ho no wo bi anse dan fa ho sa o enti be real fantastic be yourself enti de bia me ka say Emma will be a more pressure. It was social media. Emma will be an adult. It was social media. Yes. Emma will be to say, oh, many new car, many new appointment, many new house. You make not to car, mammy. It's when the boss, no, when you couldn't talk. Would you actually
Ubeko asumesi deɛ ɔbɛntin deɛ no asese ne nyinaa begu ho. Obi ne kunu do bi a wo mu di wo social media no wo de beto ho no ɛyɛ wo mu di promote marriage ɛyɛ pa. Bɛ no nkyerɛ sɛ asɛm ntimi mafie mu wo mo nka. Okɔ real life nso ama me akonya sample na ya na tie wo fie. Ɛnyɛ sa na tie wo fie. Be show off wo ayi abontin social media. No mo de akwakote. Me ba cho ma wo ne ne argument no de to ho ma wo hu. Na mpanimfoɔ koraa se ne yɛ obi fie yie no. Ɛsɛ wo die. Eti hu ne yɛ ma wo. Yefre bibi self-induced problems. Self-induced problems and say one kasa wouldn't you maybe chill who never your how at the moment. Now I walk of it did be a mecasa wouldn't you mean a dear back where boy say or yami biwani Emma who near ma your friend is self-induced problems Emma wunyan sama who near ma ya this was one a free one and free bon some no correct. Onyame timi bie woni ma hu ze kra awrai sa fake life yi ene niema wo ye emoa eti wo sori a wo se nkrofo kan ho asam wa kwa wuranti obi gold won kan ho asam wa kwa wuranti obi gold dia tu ko mu de be kira a wo mu ni ho konkon because and the background no kra na wo renty gold no won ho ana watch no won ho no a ene wo dia bet na social media e de je ho safo hene ze di pa no oh we abaje wo mi ho ata obi bag no a sa Louis Vuitton ni Gucci bag na enya wo dia no a wa kwa je dia picture ni pa no ko bo bia ma ne say bag na kuta won nya wo dia enya wo dia no kanfo wa na ye ne ya na me kra he ya no be ye ne oh say who picture was here bag na kuta na ye be dia no we say unim say pa bo no me ho no na how come say o hene ire any oprempon say wo rente atade how wo rente gold dia ye de gold dia ye no ho jewelry sini wo rente me pa cha wo dia no ato so kama ne fa ko unim Obrana air levels. No correct. A bedroom revenue, you get it on a silver platter. Without stress, without pressure. Would the say baby, our level now one Yanaka every year chamu, na ye to force untade, near Shayadi. A bedroom revenue near Timito ready made. No correct. At enough a Togo, the enemy near a good room revenue or be free UK by it, money a bag of brain. Or be free US by it, money a bag of brain. But I'm Siano, na yakoyi the obia share we brony well near Baba Yini atoso a levels. So who prepare one na wo power see moja de beba ana ahemfu chini e betibie ensatien nyina so nya penti e besa mentene nyina betene ne de aye so bi emrante ne maba wa bebre a wo mo suffer from depression no depression was sorry awurawo die na betra na tenka so na betra na gini mu no eye comparison ahodo wode no tutu obi any self induced problems no a wo bi ade a emfa ho entoko a wonka ho adansikuru mu na obi atade wo bi mpaboa na wo show emre bi me call restaurant bi ko didi meti wa mi didi no hene ire mapake me ka me hu ya ne se abayo bi aba begina ho a obi o chamfonyini me ni problem so aba begina me ka ho ka no de efe and odi chamfo ni many problem ba o twawie ye no ade chi ye me nam social media na me ko hu picture bi many boss so a me ka no look at my new bride. Oh yes, I saw it. Was it look at my new car, my new bride. And I'm saying now who about me ka who about be chamfo nyini e dia koto social media say ya wodia wo branya wodia na enti wu ko hu a na pressure about so wu ko hu a na afa wu titi wu ku wu ko hu a na afa wu tete wo yire na hwe ohene yire kwa na enya ka afoforo wu ko hu we ya na woni gie nyina akọ ma me akọ me ntwa wa say last month wo me kokumase na me kofro bus wo your friend is saying your friend be a mini once e we na me kwa ya na sister bi nso atwa bi wo me ncha na ofe wo benti me ma me bayi ntina ehwo ma no wo ba na wa sorry no aye omo motonton so wa yi ho no ene milo tofi ni ade bi me hu se ba ko apre ba ko usika unisika wo se mo me hwe Chesiti no so ataka so no wa jisiti ba ko na me ti wa na me say na we say wuti pupu anu wo bi adi ya no kora me ntwa city ma me ba keto awe na me ntwa city ma no awo bro ko betimi wa bla metimi dia toto drinks dia ma na adi akosku ana say bia metimi dia ya pocket money ba meto so to mo dwin say what ya ka na ntuntem na sister ne maaye na me friend ba ko ne say me to your friend say Tampico drink ni bi Ella me say na da wo say akola no watwa ayi no say sister some de nyame ahira mo say nyame da wahira ye na seat ni de anya no na be ma na ahira ye wo bi seat no wote so wo say sister sa na me say ai sa
say I know do or peja no no me say Obrimpong things are not always what they seem to be. Enti me say what are the miensa to so shene no and na wuntimi to Gucci na wuntimi to Louis Vuitton ochina wo beto nti na eye enne no ba bia wo level no wo no ye comfortable say waketua ye 1000 Ghana cedis here di ne pepepe live within your means ebia bi be so be peja onyame ode course from glory to glory. Yes, a bedroom remi ye share radio ase na my allowance na 50 Ghana cedis near my account 50 Ghana about 80 Ghana cedis. No grand about to aswombo. No, a chain a 100 Ghana cedis. A chain a 300 Ghana cedis. And a con kakranka crassa. Yes. A bread. A brenna near 50 Ghana cedis. A agency a better idea. A 100 Ghana cedis. Kadabia better. It's your best say I don't repeat dresses. Oh, I know the when I take a picture. May we repeat. Asha. I'm a one Tommy say social media post no I meshe ama me ho atom me ogo he me social media profile so atade me ehye me dress ye me kan say wo be pa adwuma ye na ehye no anana e pink one no ba be a pink no wo ho ba na we na am say yellow we na we so wo ho we na de betina me wo de betina manim for interview me ka pa ana me wo white bi so wo ho no so e fa me ta say rough bi o ada me pese me ye na me de see to no esi so enti mo bia ma pressure your point aye me we profile mu a we dressing we ya me de see we ube hu no be 55 million wo ho to me no be any problem how to be ma me what na how me ba cho say me chanta na me san hye biem na hawa no fa bi bra me me ho bon wa to spray na fa bra me some na wo dey simple when we say me mpa boy ba ko how to be be cha me say wo ye nyame adwuma na wontimi ntobi ma me dia kama no tum wontimi mfidi me ntimi ma me pressure ai wontimi ntobi dia kama no tum ba ko so krampa ya na ye ni say wo mo na social obi aya na wo pre ne ho no akosu agoti we ablabo awabo no hene yire mi mo kota enti se wo sore na se wo tetama yi ya friend say design na perfumes ne bags designer bags ene ntade hwehwa eno chesa me nkopere me wo sechencha because na brabo na wo si mu no me na bia na me nyandru ba bia 25 years free way di na kase my radio aduma 25 years 25 years free way na kase na me nyama bela Employee say na ma nyini ba na me nyama enti do obi de 30 years nyae what me 5 years wo so pesa wo di 2 years wo pesa wo di ndabi wo pesa wo di 1 year nya enti na pressure da wo so no enti na why depressed no enti na wo de kanu enu enti na ye frefre wo no adenti afi se wo mpese wo pesa wo pere wo ho kwesi besnata e ko ba bia wo nuru ye pa America wo se enti na ma wo ye side chicken sam no enu enti na nkrofo kru no mu da no enu enti na sika no wo inflate figures no enu enti na wo brate penten kwad enu enti na wo free niema ye bia aka for da eye ti wo kon ho no efi said the obi di 20 years nyae the obi di 30 years nyae wo se wo de wo bae no wo pesa wo de 5 years wo pesa wo di 2 years enya ne pepepe etu se wo hya ho akomfo obi enku ba wo hya ho akomfo is it Jeremiah 29:11 and I was say I know the plans that I have for you and Jeremiah 29:11 I know the plans Jeremiah ho me refie you know what say ni awo pad e won anka me to aso ama no no one pen o kwa paso o te se akoko hwede obutu kosi a enya de dia so enya odi aso wa se na mu afo kira be kwase na yade agodo na ebuo ni nyina no e mema na basa dan ya wo pe Gucci bag adanya wo kwakọ rent flat mi wa akrapọ no wo ekurokuma ma na wakura ase no da ma meto eti wo back akra na se bia okokuma so okonkranza se se do so person no che so no akasa no level don't change you must cut your coat according to your clothes size e wo ho be kire o eti ye besre se ye de sompa de ye de sompa ne ba ye afutu on ye de be ma wo na se de Nyankopɔn Yesu Kristo kire okrata ma the churches e wo Revelation 7 churches no no se de owo iye no your one son no ontie de honhom na katira asafo no etie de emo so te se ye pese wo to ye pese wo niji wa brabom ye pese wo benya depression every say wo do hu tutu obi every say wo di obi ka enso akwa akota atade a obi si wo gye a wontimi entua
na da bia or the unnecessary pressure about so wo de wa ware atutu obi de ho nanso obi aware enko na eno kwakwa hawo nanso de nyankopon de ama wo no enka wo be ye content enka oni beje ho enka wo be de nyame asese wo kunu wo be de nyame asese wo yere de obi yema na yere de obi yema ne kunu enye wasam mo mienu mu fie ho no mo nhwe de yema mo na mo nye ne pepepe na mo ni nye na momfa montete momma wa asomdwem ma menkansa asem we no brempo na fa bra fa awarefo a obitimi kasa we kunu ye we ma no we yiri ye we ma no awarefo mienu a wo nyina wo dwom we store no memfansa amade nie e na akosua de nie amane ne kunu eba akosua nso ne kunu ba amane ne kunu be pakeka na amateka nim na ne kunu asi na kwako bie no akosua de ono ne kuru bedura ne kuru si ya no okọ na akosua nso asiko etidako amane ne kuru ti won akosua ne kuru ti won wo de wonye romantic kra ya wo nhwe ama ane ne kuru wo mu besia amatena ka anim na wababa be bie no wo de yesi ya don ne wasi na akọ ummie mame eti wo hia ama no wo de otiri yo wo kunu de wo kire wo do wo kunu kire wo do papa when the gin was the date and cast na do kasa men shana se mu frɛ dwuma mu ba dwuma mu be pake ya na wukunu si na watsenam na obebie o se wo hema na wasi wo se ewra je wa home ka no ne do na sei ka no ne do no asai unjimi mi every inside this obi every akire it is ye besia this a metzen no baby wa miamia makam it is na hu ya na ya wo se wukuru nya romantic ya yiwani because me kuru nya romantic asem nti obi ya ma wonya do no wotisia no ko adentia wode wo ho tutu we ma we besraw wukuru na nya mede na ma wo no yire na nya mede na ma mo ni nso die wotimi ya ma wo no bonaba so na da na se die wotimi ya ma wo no da na se appreciate die wotimi ye fantastic say 100 cities no wotimi de ma wo medo me dance minim say wo try wo bo ho modern me dance nyame nhira no ma wonya pi na fa be ka me ho kasa se kura no e be ma say mitimu po na e den a odi bi be ka ho evi say wo ma 100 say medo wo ma me 100 nyame nhira wate ye minim say wo de say de wonya bi a wo de ma ye die minim say nyame ya ma da che say bi ba obesan di bia ka ho it is a bad man no say boapaye edi timpo na edi asansem na waka na wa convict no would be bia to ne trim am obepusu no ho no aye ne yi edi ebesre say ye de ye ho tototo nkrofo na emoa amani pa bebre na nye wa brabom wo tonade wo dwom ye to we de dodo ye ntome de no akopepre ne ho no akofa bibia be hye na dwuma ase na akofa yare ene no me abre wona na sefo nyina nti obi ti ho wanya sika enso oni ahoto yeah because who obi de no de ani bre ebe ye nti ye nyina ye nye ne sa na Jeremiah 17:11 no wanya no pason o te sa abo akokwe de ya ubutungo so enya wo de aso ubebu na mu afa ekira bi no be ye okwase bible no na eka nye ne eka so be ye okwase o bible ne so be ye okwase abrenpon trending story be na wo ho and trending no aye sompa okay sompa oh yes and me fa social media no de be ba kope ne me de bae aye sompa sompa na manfo age sompa atum ena Ghana fo ni wiase nyina ehunu se sompa no osom sompa unya ho akatuapa enti wo mu nyina yo madwen so obi abesom sompa ne wanya akatuapa na stories ayeye ne ha no na manfo ya na da bia pam ka manfo nsa da ehunu se bia na bia no de ye monu but niema ayeye ne ha no na create content mankrofo enti no kire wo se sompa trend ya nipa ni nya content mfa nya ne ode ye enti amanfo age sompa atum na ye futu ene wo ho se de o magi atum no won de o mo nkura yensa na nia o mo behu bia na o mo ma ye nhunu nia o mo bete no o mo ma ye nte na yenso yensom wom osompa enti me de me trend am de ba ne no eye sompa okay efri kumase kosim kranza tachimai doma ene takrade sunyane empo ukobrekum ne fia prechiri ho ba bia de ko sesei amanfo enanu ko bi frɛ ye no ofrefri bo ga chiri ho ba bi se social media ninti sesei manfo frɛ ye nsa na de code no so nfo munya ba bia wo bia esa e digita se ba bia wo bia wunya manfo sesei frɛ ye wo TikTok no so
se hon so yemra ho no hon so wo ho twen yen nti omoma yesima kakra bi won behu anim wo ho na sompa no a woni nya ne baabia no woni anya no wo TikTok no hon so aka ho nti na de nyam de baaye no aye sompa nko a ye ene ohene yire manenkoi sompa trend me second no na MPP so flag bearership no so no say etuo ntwaye maami akoje se we se mranimfo na dane no anso no we ba wose se wono mo nka wo mu momu na wo mo ye na so mo ye twabutuo ebrenso se nka wono mo yi kendifo ana so mo fa bre no enko hye akire na wo mo nya de ehiansa wo hwe wantwi ya ekoso na ebifo aso se ni monimu ya no wono mo hwe na wono mentimi ntu aba wo mo promise no emla so te se de mpanyimfo ahye 31st of January 2026 no wo mo ede ba no ebi so si abasa wono mo twa butu na de yesi ye no krampo no mo nyeye na mo sa akofo we yaba abato no ho na ekwa akoto na ho anso na ekwa akoto ama hwan esanse internally na say mu na nkasa no pinche ne watimi wakame no ano ewo munti na ewo se wo mo hwe no mo kom ho bob no mo solve internal problems and issues na ewo fashion no wo mo yi free wo no mo nyina ye koro ansa na ani je bia ba kuru ye bia ba odo bia ba no mo koto aba na wo ma hu nipa wo se fatanya sa de akwa edie obi okura no wo se fata se ye to aba wo so nanso no esanse we say embarking into the fashion no wanka hu bi we ta wechi nti o chese entimi mo ebasa aso mo de ahopepre na ekwa akoto sa promise ni nti no maami akomo so won sam no da so a di atwaguo ewo bo nti no kakra no wada roma yo ene na yenkwai na the obokrata me say MPP for issues no na asori pa with social media flag bearership race no say the ebi mo kan say say party no ehwe na omo chance from asie edeba soro ene bi so say the be ya unity beba ye flag bearer na ye say ye leader of the party a wo betimi agine mu akasa ma ye na bibia contentem te sa say bibi kra ba wo ye party chairman wo munye du o da bi wo munye du te say de obi a mefa say mampanyina akasa na so obi ba be yina no ese say ye de wo tu franka e de ma party ne be yina eti party no in their own wisdom no muye flag bearer be boa ma issues a eba no munya obi o gira na so be kasa amamo bibi ko so abamu na NPP communicator una abayi abaya no a eno ene say etimi de me unu say omumfa parochial interest no and also selfish interest into baby individual no much party na say wo de na beboa mo national discourse koso mampanyini kasa aban edi nyuma why na represent mo on kasa mo odu mo flag bearer na kasa mo be edu it is a moye flag bearer no so ntemu a ebeboa nso so ama ntawantawa bi ewo mu bia ma hwe no masiesie edu o argument no mo ka no sempanifo anhwe no ma amfa wa anyi wo pesa me nkonya mfiro no anhwe the overall interest of the party a wo be yese wo mu beboa nkrofo bi but un se party mo ni obi a Nigeria party no ho obi dwene ne ho aha bebre na ye de me mepe eti de me mepe no mo de ma me na party ne be hye kra me mfa wo but se ka wo tie proposal na mpanifo no de aba no a enke be ye di ebepo party no wo ye flag bearer ntemu a obetimi aton ntem because they say NDC wo mu flag bearer obekọ omo be yi new candidate afa no mbeton no ti mo betimi ahase aton mo de ntem mo betimi ena no akini nya obi a na be pesa flag bearer no mo betimi asolve issues ntem na mo nyina ma ye one ntem na makọ simpia ni akọkọ ntem na afa na mo be chance free from abei da bei Mube na time no the Dr. Tam da so na ekọ mumye na ekọ na afa na akwa how eba nti party no so omo so omo ye MPP for no omo do omo party no a omo nyine de ebeboa party nya de ebeboa wo flag bearer dabi enye de ebeboa wo individual bi a wo hia no ultimate enti mo nyine because at the end of the day is a party ni tete ade na mo be ye and na make mo advantage say NDC for afa no omo so be yi omo new candidate abeton no Ghana for nim de wo ba momfa de mumunnim no anamunim ni dada nkofo nim wo no emrantam na mometon wo montam ebedu ho no ay popular na e popular na issue bi e wo mon discuss edi ni me be sori bia na monye hu adwuma na monye hu adwuma ntentem a etimi abo wo no momra no senko mo opposition say nka wo na chairman kasa no e na ye leader ba sisi a chairman kura na ho mfa no ama ese wa stress omoko thank you to anekula no so one of free mo de ko yi bantema Pentecost
mekɔ abrantie bi University of your friend KNUST student bi second ɛhɔ ano ɔno so train ho film film ano ɔno so film enti je say ɔno amu ne ho mfa no enti ɛso amu yi ɔmu niema yi obetimi aka part na bom sɛ ne anta kosu yɛ kan ya na ayeye ɛne amemfa chronicle nhyase wa ha hyase na chronicle ɛno de abɛ na ɛbɔ anim ha boyi na ɔse Brian Champon na no dikasa nie ɔse I will start with God Almighty and finish with him enti wɔde nyame bɛhyase na wɔde nyame awie sɛ no ɔkɔ presby moderator ho ɛmo wɔn de mpanifo de wɔn nsa gu ne so ɛbɔ mpae gu ne so paa ma no ahu sɛ yes wɔdi mpae na ahwɛ mfoni ɛda ha ya ɛna wɔde aba wɔ ha yi ɛna ɔsan de 3 pillars of Brian Champon for Ghana's transformation ɛde aba ɔno n'ani so ade ho yɛ mmiɛnsa pɛ ɛna wɔde kan so aka sɛ wɔba nneɛma mmiɛnsa bi wɔ hɔ nso wɔbɛyɛ ne edi kan paa yɛ wɔn mo aban de wɔn ka obetua wɔ ade ama wɔn ya individuals a wɔn mo de saa DDEP ayi no wɔn mo sika kɔkaa mu no wɔso ɔbɛhwɛ no de obi ade ama no ɛna aworokɔkya hɔ nso ɔbɛhwɛ hɔ na wahwɛ amena kɔdi yie paa na wɔn wie yɛ pɛ wɔ ha ya na ayi chronicle de aba sɛ Kumasi adwadifoɔ se wɔn de adu twuma no wɔn pɛ so kosra o okay say nyo no Kennedy nso ba mi amudi kosra o ye na ise na kwa say bofo ne na nam ho apaso enti wo a obeba ne account de ama enti Kumasi adwadifo nso say wo mo de adutwuma ne epe of adutwuma ne epe say ne na no mbo onwem na na do dan kwa ne epe no we do say adutwuma no empe enti MPP fo won kwa wo mo kofa adutwum emre won na fi wo mo fa no enko okono na bibia enko ye chronicle kakra wode bae no na memfa daily graphic do bokrata no so emra na wo hye o say Africa needs more internal trade Kenswati obepie Ghana Dynamensa na true story and as what tintim ye banner headline kese that daily graphic do bokrata nanim and o say Kenswati the third our leader Edema Kingdom of Eswatini what there are 2 African leaders and anasa bibi man penifo nim say wamunya bako eno bebo amampum tuo abaye pa na oma for montuma pa efra wo sese the European Union omutimi kan wo ho bo mu na omo ye adwuma so ne adwuma den wo konkan no saa ena ebibiman so ye hia ne pepepe ne nsa hye awodi ebepie Ghana no ena sansensem we nyina nso efri mu ebaaye na ayikwe otu nso so wode na no atum edifa MPP flag bearership election timeline no ababe pie mu a empanifo chem so omo ogidie se no ene betimi aboa ama eniema etimi atutu yie no eno nso so no ene wo mo abo ho dawuro kese papa na dawuba wo mo abo ede afa ho nyina ne se obi a kire na dwene se ye ebisi enye ebisi emoa party ne ma party ne mfa ntuma pa emfra ebi mo se enya sa ena ebeboa ne no ena a legal practitioner wo ye leading member de ma the New Patriotic Party orani ayikwe otu wo nso de atoja se National Council of the Party wo mo ntwai the outcome efa National Delegates Conference July na wo mo fix date for the election of the flag bearership rates said be ye betimi ama akoma etimi atonsrunum na bibia ebeda ba bia da e wo sa kwantempo no so a ebetimi aboa ma oman Ghana ebetimi afa ntoma pra efranity true NPP amanyuko no na story be ewo a special focus daily graphic at effect to dubako na Prophet Fojo wa inspire Ghanaian youth wo ye Ghana near branch Prophet Benjamin Fojo wo ye founder the Benjamin Fojo Ministries na omo ye dwumadie bi invasion ewo enkran ha ya na wo fa kwanya ne so no wotu mabunu no efo se wo besre Ghana mabunu se wo mo ma abrabo papa ene suban papa any strong moral values ena enye wo mo fapem mabunu a wo mo hwehwe nyame no mo so mo pese o mo ne Yesu Kristo nante no o mo copy ho ma we emphasize the importance of aligning one's life with the teachings of Christ while upholding the laws of the land. Eti de what can I say? So we Kristo ni a Yesu Kristo no wo ne hyehyeye ene ne ma wodi ye adwuma obia enhye pepepe no mfanya adwuma na ebrekro no ano oman na wutimu no famra oman ne mra no eye adwuma efi se wan famra no anya adwuma betimi akọ ohawo mu ene abenedie mu eti we ni asama Prophet Benjamin Fojo edi tu dwanwum to fo kuku dambe ti se deze prempe ene mpanifo nyina akwase kodi adwuma a hye nyame ne monyam we eye daily graphic page 11 and ya mame for the daily guide of Bokrata no ento so Kenswati ne nsem ya wokan ya mame akosua ebo so ye no so wa hase no mo se Ghana
ye ne eye sa man no etimi akentene ye ho ahye sapomo ensuo ewo eye kro ye kwan so sanso ena ede ne mu asenum se kumase adwadifo se ne wusi kan ye ne titiru wonom kra second hand goods no force mpaboa force ntade no wonom ye nsentwerefo nhia mu ama wo kyeresa bosomtwe abato mpesua so mrahye bedwani kane enwomasua enso kwantwerefo ya no wo ban mo ye ran monyamfo yawo osei edutwim doctor omusi wono a ena wonom 18 team no ama no etimi akonti wasre delegate no se wonom ko primary na eya won kai doctor ya osei edutwim na sane ya friend say obrempon boss no praise be moderator right Reverend Abraham Nana Opare Kwache enso ene den sa to yewura Brian enso ensayem se nani suade hunu ene ne botaye ya wowo se be ya obetimi abo my Ghana nchekere ne mpagya ne nteno ma wonsuro ne gidi wo no wonso ba bi opese wokobia no wotai na chi nyakopon so bedi na chi nteno ma wo mohu ewo eye wonom so abato na opese okokogina mu no ebie no arawo samuel no ada obrempon ya de tudwa ewo eye Cape Coast ana se rene ba kwantempon so akwanhia nam so ne school fo nkwada amiensa ena won ma fam woti na nan won sia do taxi driver ba kon so eka ho no so ho ama ne bodily guide de aba na mame fa ba ko ntwam won finfin ha se no eyade high court judge Dorinda Smith Arthur what the alternative dispute resolution one mo a asемnie wo mafa ekwan foforo so onfa nkọ court na mom empanyimfo bi wo ho betimi de wo mani akyerem wo ho se bia na nanom hemfo anasa kandifo e wo som no wa kyerɛ se sa empanyimfo no emfa abefo kwan ya kyese ne abayiso na wonom so entimi emfani asem wo se betimi aboa pasan se sa wo hwɛ ne ma me akwa asem ya no wo kan ya oba ko wo ka se obi wo ho a be ma bi ne yere adanya wo ka do asenti no na be ma ba ko na kwa bi ne no ba ba ko tenche se ni kunu no wonye romantic eno mo kire se to da bia jata se wone ne yere te ho a wote ne ho ko achiri wo be kwa ko ho monkey no na monkey ne yere no ma ka bom se enso de to obo kakra bi sa de wo de ko jata buru wa na se oba ne ho bo ni kunu se de obesi awro obetimi abubom se wo ba so but oto ahabai kura say ade say dia wode kwa monkey wona bonza monkey wa jump be ma no okopedua bi so wonfo oba no kura enti say bia ye di asemo ana say bibisa me enka say we say ye fa abefo kwan say bia say fa to am de ma ye betimi afa so ne de asiesia walesem say wukunu ntanya say I love you are so beautiful and as I cherish you do you know that I love you na de onim say wodo wa de wo yama wunyina no wo de wu hu enti ye de sane ma na befo kwan ne ma no ehyehyemu ane mfa to ho na watch some me Belinda was just say betimi aboa ama asem ne ho nsem no akwa basahare so obrempan yanko ye ni Mikita the new publisher ewo ha na se see emiwie chronicle ya na obi test me say na wan fa editorial chronicle na ma editorial chronicle no de ene oba so say GTech for fake doctors ni fake professors a omutu am so say honorary awards ya de man crofo amode ebro am hosafo ni eno enene editorial and as move for adwempo chronicle de buy nti me da so atwuma adwensi so na the new publisher and then the de buy no enrampo ye bo ho kase kakra ewo ye kase so na the new publisher so de aba wa hai na akwada wanya 12 years na kwabrane aye ne se de obo Yesu asenuam abone naked na we atwea ba si ni so buru no eno na the new publisher e dia bene no kran pompani for dia ba se presi for dia ba sa abrante no yes an wan ache no se obetimi adi akwara nyambra nsem saa na won kwara nsem ye enra so no nsia kase so ye bo so wa ha se hot bite so ena akwada ye ono okọ school Keta business senior high school ho your friend Gloria Sebu wakra school mu age exit say wo ko ne nana ho ewo agbozume wa be se ne mpna ho wo ka so amensu afa no wo ko agbozume okọ ne nana ho enra presifu fire for dio3 desmond akamo wo mu ko hu na mu say wo da nsuo mu wo ka so nsuo ye na no to ye wo ka so yi oba akoda oba wo kwa na ho ewo agbozume wo de abesha kaswa abewu ena the new publisher e de aba wa hai na the new publisher say MPP for one mo say one mo
wɔn a pɛ franka kura di bia no ɛwɔ mu no wɔn bɛtwa mu nyinaa ba no abusabusa wɔn nsɛm sɛ timelines mpanyinfoɔ de maa yɛ wɔn abu so nhyehyɛeɛ ne mmara a wɔn de gu hɔ de maa wɔn nyinaa abu so nti wɔn sama wɔn nyinaa so wɔn mmara na wɔn bɛyi wɔn ho ano na Ghana man mpanyin His Excellency John Dramani Mahama ɛna ɔda ha yi ɛna wɔde ne nsa to ne bo so asɛ I pledge wɔn a wɔn na ne bia ɛna ɔde ato ne bo so saa ɛna wɔkyɛ sɛ wɔgu so hwɛ sɛ anka hwie be July 1st July anka wɔhwɛ sɛ ebenya holiday wɔ hɔ we Ghana man mpanyin na nkasa na champion ne saa course yi sɛ July 1 holiday ne nsa betimi aka na nka ɔman ne duru 1st July no a na nka etimi atena fie di afofi na bibia yɛ fine na wɔkyerɛ sɛ enipa nson ya Ghana man mpanyin bɔ wɔn din sɛ wɔn nkɔ Supreme Court no wɔn kɔ appointment committee ano a wɔn kɔ toto wɔn ano nyinaa yi minority fo ɛwɔ hɔ wɔn ato aba ne deɛ tia nson ne nyinaa wɔn nso wɔn mpɛ wɔn nti wɔn ɔde aba yi minority vote against all 7 new justices to Supreme Court nti the new publisher kakra wɔn nso de aba yɛ ada ne akyire ɛwɔ ha nso ɛde ama wɔ ɛne mamefa Daily Post da obokrata no ɛntoa so kakra na ɛwɔ ha ne deɛ kenso wate deɛ ne yabobɔ so ana ɔbrempa baabi a wosi yɛ metoa so na ɛdɔm kuma ne se wɔn mo ato deɛ tia justice 7 ya pa wo mo senka wo mo nkɔhwɛ Supreme Court asɛm nie no a parliament se dom kuma na ya dom kese no o mo do so che mu enti ya ka say parliament approves 7 justices to the Supreme Court justice Afisata Amalboba wono na odaha ne phone ma me kokɔ kama na justice said Dennis Dominic Ejay, Justice Kweku Tewia Akabuafo, Justice Bal Simon Subali wono so ka ho na Justice Enyo Jamefe, Justice Philip Bright Mensa na Obapa Justice Battles Kojo wono so eka wonti said dom kuma no wono mo abo mo bongalati abato ni mo so munya yo ne ma hyebadwafo no waje wonom atomo a wose wonko no nkoye adwumaso se be ya bibia nso ebekoye ede ama wonom na yankoye nim SOMPA 101.1 aha enti abusua ye koye nim dia na kire se ebre no aso se ye ma okwan na onso obam na obabekire wadwen ensam na yabobo so de ama wo no wo ka eye takwa ha asem eda wakoma so hawo wo electoral area wo community de wo ho a obetimi ahwe ama ye de atoye de a enaye ewo ho obetimi aka ne nyina nia asie bibia fa Ghana man ho ne nyina na ye ka bomu a ye frɛ ne se Ghana today said ya Ghana tie enne ho asem na ye kan said ya takwa tie enne ho asem na ye kan. Hello, good morning. Hello, good morning. Udi ni baby ya okasafi. Ofa OWOAHENE ofa si. Meda say Kobi ma yenti wa no pay. Anope wa meda MPP for Elders Council of Elders they were two. Wa fre we dey dombla. Wa fre Ablonye lugu me see one. Building a strong party is better than building a strong candidate. Right. Because building a strong candidate the kosisia those there no candidates they control the party no, but all the party no control candidates no. Right. Last election, general election, okay. To be frank with you, Baumia campaigned more than Mahama over 100 times. But because of NDC, one structure is now one building the party well. Party was well organized, Party moved in direction. Right. But now because the party campaign was presidential candidate, chairman Dinechi, secretary Dinechi, communication officer Dinechi, when you now the Nifa Bakopenechi. But look at NDC, when I'm baby up Baumia Base Bacono. NDC for there 5. Team there 5 no but the same place. So look at how building a strong party is better than building a way candidate. Yeah, that's it. This baby, incoming MPP organizer and honorable Obed Kojubeka, incoming secretary. Nyamin Shrow, Anopeno, the AM4 will be for. Good morning. Hello, good morning. Good morning, brother. Good morning, my brother. Apoma. Nyame adom. Udi ni baby a ukasafi. James Kofi ni mi every time so. Meda se ma enti obra James.
Anope de nyame nhyira wo bodwuma pa. Amen. Na enu ye bechia ye constituency chairman honorable Daladi. Na ye MP ye bechia no honorable Sheikh na MC ye bechia omo adwuma papa omo ye. Bibla enu tina NDC ye bodwumadin said ye be ya 2028 ye benya seat more seat e parliament. De see ye. Oma to abakia judges no so oma prove am because ye do no edoso ye best say NDC MPP embo juma said ye be ya bibi say sia ya ba to agu baby na makoma asem so no mesiafo dum say de ho said ye eye no mesiafo nyina begu kwan na no upe kwan akokura kotade ama wo mu a ewo inside ya wonya kwan me why kwan wo inside ho right. Akwan wa inside anti ye besre say city guard for no omko ye ka so omko pam omo de but omo ma kwan ndam na ya ikoto ade wo ho no na ye nya baabi na galamsey fo no so wo ba no truck na hwibaru nam ha galamsey fo so nam ha se ye mfa hin wo besiafo dom ho anti ye besre city guard for so omko adi ho duma na kwan ndam ma ye na ye ntimi wura inside onkoto ade. Right. Nyamenshira won so eno the other by 0260196062 0260196063 won so wadwenkyere ene de wen. Good morning. Morning. Udini baby akasafi. Pacho ye fam dia semba. Meda say Mira my inti wa no pay. Pacho because free tamso ko. My inti wa no pay. I come from mobile no. O ma beje free nipa o hwe so no sensem. O ma gin so o ma set toilet no. Right. O ko to say I won you people we ka so we do lazy. Mpa mo ni ko hwe. Okay. O say e hono ye tamso akrofrum. Akrofrum. Okay. Mate. Akrofrum o ma ya de ma say no. All right. Yada say, yabekwa akwhwe ho asem. Good morning. Yeah, good morning. Udini baby akasafi. We did it ofori kasafi. Takwa haya. Meda say bra ofori my enti wa no pay. Me master me can say NDC for me dey look at NDC for omo dey entro area na omo dey take over happy because me I with the fishing minister. Some madam wo position. Madam can say, oh, nyapa epono anabia obeto epumu. Aya you see is adding the other battle obeto epumu ya. It tell me say anything for no. And you are anything etuku yene kibaforo yene na monaje tumino. Masa maybe no mamemba bia biko bia takwa market secretary masa. Market secretary another me kotakwa masa. When you be a back currency, the whole day I have me coming home market or one there three. The girl my back road marking on my say, you're back currency, you know. A minute, no, I'm going to someone that is saying, no parking. It's me, one mother. People on the car of Horma, one to Radiano, one in our better. Then you put up a market, you'll be back currency. That's why I need someone that is there. No parking, master. It's never said very poor. I know money you don't want the matter. If you don't want Yes, yeah, that's bebre. Udini baby akasafi. Hello, good morning. Good morning. Me bacho udini baby akasafi. PRO. Me da say PRO my eti ene Ghana kosen. Ghana koyi pa. Right. MPP for na wato abanutia MPC no judges no. One way so now what I hear they should think why are him aka I got to about my to meet you on your say ye do so son one into ye boko ye prove one more penal 1 year kenfa assembly to you probably can apple asamono you pako nom do on read watch him there my read the one who kita he man kese na de no won won to mon couple no na wona waya na ngete a wodididi no won de ubotu mu akọ se ere kan sama aye tebrofo na wa ta no
ansana abeka ho asam enwa sisi ala wala kasa wo party no gu oda ho na kasa party la wegu wo party no wegu na me fa da ma asemi ntuba NDC fo wo gbe ho na enwa ye NDC takwanso ye wo gbe ho na enwa ya chede NDC fo bi ni ma award the Ghana card ye ni ma de award ye it is a NDC ni na obi ye MPP ni no bo nsha na o kacha ode fa wo Ghana card fama no na wapeda wade endorse obi a hwe ni ye onya wo party member bichia Sheikh honorable bichia MP honorable MC na takwa NDC fuji na medase yenso ye da ase bebre 0260196062 0260196063 ene Ghana kosen edemao ene yese Ghana today and some no de wona bo kotodwemu MPP for nsam no da so trende party mpanimfo sen adwobre wo ma samane mpanimfo binom wo ma omugina wo mo a omo pese yeto abama be ye kandifo no afi wo mo de krata ababonten se machia wei makasa me support wei nyina no wo mo be hwe na wo ma bre ne nyina ase afi wo mo se abronye nso ya samane no omra committee anim no meyi nsembi ano ewo ho enom eno so trende omampani Supreme Court a judge for oyi wo mo no wo ma convert in parliament awie yemfa nko yemfa mra edom ke kuma ne se yento aba no emma wo mo tutiaye se yenye wo mo ntom ba dom kese no wo mo apene so enti ene omampani wo ho kwan se ebre so a ode wo ma adwumade ebema won na wakwakoye adwuma ni nyina ye nsama trende afi strike ebobo eba ene ade NI for mo ko strike ene eye enuma enhyehyeye bebre ni nyina ekosen edemaw wontamu a wote ekosen edemaw 0260 1960 62 1960 Good morning. Udini baby o kasafi Emmanuel meda se brai mama yenti wanopai kakam pesa meka enese takwa MC wayade assembly wayade papa Nigeria funa wogu station honum the way waye honum no wa ma sise honum ada ho right na ehona wada honum oye pa mama o make sure say wo mo nye ena nkofo no nsanso emba honum bi Ghana eba first day a sese ebedi 3 days no na jiego wo mo hwediye bebia sasa no we meka divisional commander and a district commander womo a womo use moto no womo na womo nchi womo because moto yes you say moto fanimpa yenu na se moto fanimpa 4 na womo de nam police station enim na se police phone to me bibia enye won share helmet a ye chew and the police for moto so womo share helmet. It is a person share helmet or between us or Bechenia. One woman share and there are no any police in this civilian, a military. The deal will be okay. Two woman make the policeman now already motor also or share helmet. Yes, I say, baby. Good morning. Morning, master. Udini baby au kasafi. Pacho mfrefi wasa atubiase. Meda say Udin. Mr. Ali Adam. Meda say Mr. Ali, my inti umfri wasa atubiase. Yo, ma chesi ya Ghana. Wama yunde yenja MPP NDC. Yenfe omaya of president obotum wa your man ye. Mabun sa ye se wo me ira ya wa twehen amira me ka se de ni koko family na meye because o se hunne ya mabi o se kakra ye tu e bi to bibi mo ye enye be one bag go to cement be 10 bags bi ye mabi koko fum me ye de MPP NDC in parliament in big
aban bi gidigidi yen aban bi oba mama bebu yin na ya maka kama ego akaka bi biara betum edato bibi wo so di bi ahoma wo school mo nyala wetu mpan wa ko yin na nye NPP NDC dan fi aban papa obaba oman no yin na yen botwa he manyen tutu kwa basa yen ko bi maido yen ka bre ni no we ya dwo ho yen gina bi aban ho de no yi dabi right ya ko no wiase ya ko yin na ya beta wiase na to be teenager yen fi wiase ko be biara campaign fiscal woodi ya ya de la bedemeja nti fi hunde wodwe di aban bia no sunyame iye de la bedo ebe fi wiase mu president Assemblies or de oko the man was beko nti me andwen de in about the system and cramp may I say good morning. Hello, good morning. Udini baby au kasafi my inti opening last month make kafa Ghana woman mutunto na woman tiketi kimya mafu ade bi mati se to omo dia to I bi mu okay omo na e to 20 city yo ko bi aba 40 city ba yo ne banti ni ade na woman pa dollar anko fan womo dia be yo pa no dia sorry o pacho jina yie na wa homa no yente wonka kura hello aha afidi ye aha mesi Ghana for the control right yeri nyame se mo ti anti tele mi o maso na ho to no enta ye nyina right because di ma to pa na bi mu de o ma ma de o de ti ka so pone na no wo pe okay unya na wo di sala kwa so dem be o de for ba for ye o de wa ma wi a wa tere no o de sala kwa ma wa so obi anti tele mi o maso okay yate yeda asibebre nasema waka no onso wo de ne de wo hen Ghana te wo sen ena no pay ene day sen na Ghana te edema wo good morning me ba cha wudi ni ba bia o kasafi I will firm no one cut out transition through me da say bra no wa my nti wa no pay Nasa I didn't want home but me pray I'll mamtam kakani chechin kakani say with time ni betri den ya but I got me pochu Ghana how many years until a pension we are doing 60 years compulsory retirement and a 55 voluntary retirement. Yes. Na Ghana labor law no, it's a labor law na is only 60 years 55 voluntary no. It's a company to be about one the labor law no what no. And this is you BCM. Na BCM ejuma na we tackle go first site. I tackle go first site na BCM ejuma. Na ejuma no ya ka say we ejuma. Na engineers over je ejuma na ka wo ejuma. Na what them brother to 55 up to one family. Nipa no so nipa no so owo medical no fit. Owo ejuma no na wa ba je ejuma na ka na ka da me nipa na fa na nipa no be then wait ma complete social security no. Odo ko voluntary pension. Because something go another company ma okita dam age no. Right. I don't know what that now what's some funny that nipa no ya then odo ko voluntary pension by force. Because I'm bra it is a labor officer to know what here America one brain now in some other work catch a company in one country because Ghana brand on said that they obina 56 years either from company no nipa no so kra no ya asma make nipa na ka so company na no mu it is a fund BCM no one in the juma na ko ba ka ndaj one so wa ban so contract no whatever it is fund the nipa wenya 55 years and 56 years and contract 2 years onya wade no ya and na openi me pacho eno sa no mo a yese mo retire voluntarily no ye jamo kwan because en hwehwe bi sa ba de say ye jamo kwan I say obi don go voluntarily
because the person so you fit no you do man that's why the when you fit Debi obani unim adwuma bia wo ne nhyehyeye adwuma bi wo aye ka kire say ye pa adwumayefo wona wo madi age say ekopem age say enti say bia say company no policy ne say wa wadi emfie bi say no de e wo say o retire enye problem but wo retire nti e wo say ye ma obibi na maybe say ya ma mo sa bribi no match so your brother company no in 55 56 year for retirement or your brother was gonna ha or 50 years it's damn 50 years no sale for ni pano wo company mo even for call trade man for flow or company abeji it's abeji na kada for them go flow when you 56 years na where fit to bet my man for na it's against the law. Okay. It's against the law. You can't hear warranted or not, me warranted pension. Talk of warranted pension will be unfortunate. All right. I think from somebody you are cutting the 60 years, and come down to the about 56 years. Somebody like pension compensation by force. Okay. Enti no omo mamu bibia na. Until your time young kasanu. Christians according to them to Bishop Lankas woman and she. Oh, okay. We pana other trade. It's one sell Bishop for sell for one so. That's how that age na and for one. Damn it, then. Yeah, say, I'm saying I'm going to catch a baby or to but then I got some brother Casanaka on a drop and chassis. You're funny in the man. I can get the kind of man out to them. That's why other countries said the mountain in the war. Obani, me pacho, ye wahu. Ye program ya sign for a number ya wa free. Na ya no ni nkomo mate ya da say bebre onso betimi afre na wabaso ebi 0260196062 0260196063 na ode aba openina sama na all kano se company de uwom na ye say o time nso ye enso biribinti ye wadidi a nokore eyade a enya abodwo enu nti ese ye ma akwankwaja sika na minim wo mo nhyehyeye no munti mintumi nka ne benkum ana me nka ne nifa megina mfini na maka se yeyi wo mo adi wo mo nye bone bia adwuma na hoden se ye ntumi ne mo nya adwuma biewa ese se ye pa akwankwaja sika de ma wo mo no mo de ko na enkotoa wo ma brabo eso minim wo mo contract wo mo no mo ye de na said ye tie bia no this is an issue a issue of an interest enti no ye bepe empanifo no na wo mo ye affected no na ye tie asem no mu ankasa ye na ya domu suko na se opani bi betimi a kire mu a waba abekire mu ede amayen efi se amanfo livelihood ho asem na ye kan enti no bia na company no wo na gina so bia na company no wo na nhyehyeye wo saa na ema no ho enti nhyehyeye no kan sen nipa na wo se wo monko fie no wo mo ko ne sen die na yaye wo ho ama wo mo na nipa no so ko fie no na brabo nkotwatia wo se wonya bibi egina so ni nyina ye asem hia wo se yeje bre na yedi ho enkomo enche yebekwa akofa sports no na yede abrew ewo SOMPA 106.5 yeda 21st clinic for ase wo na ekita yemu anopai wo se bra na beje wa yaresa anopai wutia yeye Dr. Augustine ene sister Angela ene adwumayefo a ewo TARKWA 21st clinic no wo matena ase dadada sabra make say dia aka se wo betum nika akọ okwa wo mo behwew kama ama ho ato na afi bibia etumi aye kama ede amountino ya na wahye eno nso ye bekọ akọfa sports no britia we yanimu ya na mom se wo TARKWA nsoayem municipality mu baabia de a tie nkaibo na hye no nso se TARKWA municipal assembly mpanifo de aba se wo mo atu adwumayefo bi agu krom na wo matu adwumayefo agu no ni nyina botae tiawa omo hwe ajapade a ewo krom na bibia aye kama se be ya ebetumi aboa na yehunu ajapade ewo na obi atimatue na ajapade ho to se de a etie na ese efata
time aso say ye fast sports ye koba meba be kyerɛkyerɛ saa asɛm yi emu. Musam and I was a fishery copy send or trade ever no so upon Simano Adriana Juma the two nisa tip of fishery record a fisam Musam and some woman of Pabo Bonina Musam Eberdan yet for secure sanitary part at Tachi and of Power was me according to the way secure at the amount making for secure sanitary part and so and at the amount Medima for about center Dr. Tam does also Oyara and Fabra na on fa ebre ento so emfa mount you know ye check when you poku ase Mahira Sansuna asantimantam so abua kwa agogo ye ne government school no na edi ehwe ne mu 0244774282 and as 0500727215 na just atos na oyare no na odiaba na etu ase enso ediama wemni abua fa na poma so asena ye da agudie mu nsem no enso ere eba na entantam so start wo afisem no na onim se ya de se transfer stories ne de egusu a ekoso na onim se no abeka de se na me ba transfer stories no jabe tutu na enso edama eti form te sompa dan dan nyina na se de atansa urama players na dodo na enso switch camp amount for dodo na yes enso 8 switch camp eko other teams no na ye hwe na se mbomu so ebobo so tantantantam so emfa ma eti for na onim se na me adwo na starting free Ghana Football Association enso aswe na omu chema anche na youth football timeline and also omo de ababon free August October 2025 and adwuma de eba so na we no sponsorship no KGL Foundation and also asna in omo de say adwuma de so eba na elite U15 and also ebetim aba so Samsung course championship no and also ebetim aba so 25th to 31st August and I say adwuma de we nya so eba so and what no course and I say KGLU and 70 course boys and I say no so inter-regional championship 4th to 10th August and so everything abaso na second division elite U19 championship and so abaso 19th to 28th August and so na just bia and so 18 ay come and so and what you know elite U17 girls course championship and so abaso 14th to 19th October and I say jumadi no and so everything abaso na elite U15 girls inter-regional championship no and so abaso 5th October to 11th October 2025 yeah and Jumaden and was on Piabo Sam Eddie Ama United for now on Sabadama Bam as to snack and Monday since say report and I say any official on Suka Snack Eddie Ama Bibiano goes as and on Kwa my friend say Emmanuel Konto onum say joining Nations FC from my friend say Jean Apostle and also etima urama bibia enso adu do and medicals and what in the pen SC paper so asan 3 years contract and so Adam etima friend say we go sas enso ho no pedum sem Emma United for na Francis Akwa and Hubert Joe from Bechem United and then Brekum Chelsea. Hubert Joe from Brekum Chelsea. Francis Akwa from Bechem United. And Omunusina team Adjoining Krabia Kumase Asanokoto on 3-year permanent deal. And so our honor. Now, young Francis Joanna Seweno, Hubert Joe, or this sassy pen so and as what pen. A secret so the Kumasa Sanokoto. And I was answer Kotokono Bano, no feelings no Joe at the same. I was very happy as a young player. Na many opportunity. It's a big opportunity to me, so I have to grab it. But we will be a training. As a footballer, you have to get confidence 100%. So confidence, Nana, Emma Jumana. And to some Hubert Joe and so Arutuda. Now, some was answer this is what by then I could supporters no. Joe, I'm expecting them through.
Yeah, because Muhe Vitinha, they were Paris Saint-Germain Vitinha, they also born. Sana mention me born. They should keep supporting me. So I'll do my best. And to where some who bet Joe and so other two jana pere mu sam Emma United for another su jan sane kotokwaso de na te sie nwi ohonma eno no achina Francis Akwa eno ono so competing move from Bechem United to Kumasi Asante Kotoko ono so adwene Kotoko from 3 years deal and so ohonum na boy 24 years old and na boy Francis Akwa and so ena no so so den sam kakra erotu na ebusa say Francis na okrambo no oya hwan na bonu kwampo no ehen na start free Francis Akwa ono so nensama ode emai eni Because I'm free Kumasi ni boy betana atunsu and I'm sharing football as well but quite youth division 1 me bobo na say Mendes PH me more attacking to me come in so defend more pa Etire sama na just Francis Akwa enso aretuda na ne sabisa Kotoko no aba no pressure Kotoko na supporters si omo pressure Francis emfa de no achi ni Kotoko jesi no wa ba be sebi uhunu sen Kotoko big crowd ana big crowd anytime you almost pete nema be brave team obo Kotoko nema be brave na say supporters ni hwehwe feel so we give you best I so far as I'm about one day I already say okay the work it's in the machine will be by quality good Eti Francis Akwa ne some no eno ko say boyfriend say Johnson upon so owusu entebia or so be competing move from Dreams FC no so tima jono Kumasi Asane Kotoko enso ohonum Samates Emet Foda bo Baba Hamidu Musa ono so entebia this Abina club e de akira ono so anase FK Shadambu as Edna Chaboynom on where some winner signature and so on to boyfriend say Baba Hamidu Musa last season mu hono ye league no born homa de papa say chebia na say bibia team to man and so wait me from him na on so 18 akọ na bia so 18 ay kama na between Samates FC and golden cake verbal agreement and so timaya adwuma e dia ma Romo okwa gripman ne nua friend say Ronald Gripman na say bibia team to man on so wait me join team friend say FC Samates and so on na pedum sem Emma United for and so on na only say anu na GFA officially registration for 2025-2026 season almost open Homachiya 11:59 ya and omutim open be close on the 24th of August na chese na jumade na say window no enso ebitima close they say transfer window enya tima bi nto so ye player bi na so ebitima register na is in 24 enso etima bi atuma na payedem sem Emma United for Honum. Now, Phil Suleiman, Sinakan, Edman Nations FC, also Entebia, Obatis, also John House of Folk, and so on a Prince also Cabana, another guy since when your House of Folk and the Chrom, say a former Bibian go sat forward, on his way to my Jamu, no Sinakan, Adama Tim Fence, House of Folk, and so our Honum. And what you know, now just said, Quajo, Bibian San. Ono so efine ya ekopim fiara so no ya bet officially ono so etima join anase bibian gold stars and ono na ono say the camera to say mono sapon na has folk wani dachi pa na say bekum chance has folk come hwehwe no as ya no si 110 the has folk pen for and so ahodu na reporter ga say boy no we say na foreign contract mienu a say bibian asesa as folk move no team amama ono so we jai has and as ono so we jai na ordinary team and so nkrofo close na so akwa kakra enso e de gunu botu na pedem se ma T4 na onim se enche na African arm wrestling na se enso 8 aba so e Abuja Nigeria enti penfo se amfantu monim se we gan na se arm wrestling no o se okobia enche bia na jumadi no enso 8 ma sato Abuja Nigeria enti penfo se enka wasem emfa enche T4 ene anope na bia so enti enye kama enso onim na FIFA actually abra GFA onim se GFA ele come as folk say I don't want to be and I say ni what be asika $70,000 and this omuntwa mama 1 year ban omuntimi to play bia na eno na house folk actually come cars say cars and came from mama na no pay ya that's sorry ya say FIFA e da GFA say make sure house folk
kana omo no omo team atwa na sa deadline day no na chese asofo kwanso ntuma for fila na chese we no na se ban de ebekɔso a enso etim ayedmon we ana report eba na pɛde musem enso ama inatiefo na onim se oboase Ashanti Gold ene efe ede ban mo omo yesi na oboase fo nso ma football papa emom twede koma efe no na se ababe ne oboase as gold oboase Ashanti Gold enso honom na se new kit on be no almost ede ababonte so enya yellow na chese black no ede dem na pants na se be ka omunika no eno so black na host no enso black and for ede ababonte in next season Division 1 and so Jessia almost ebitima shano pede musem ema unity for enso ewo dwumade nso ntino yenya nane ho na yenkofa amanane nsem no emfa emra medima for about center Dr. Tamida so say stroke and achiwa na waist pain diabetes prostate issues ni nyina na fawura mu enso so ewo yaso eno achi na hypertension na kidney failure infertility man mema ni nyina chronic diseases ni nyina na fawura mu ewo medima for about center Dr. Tamida so na eyekofa ba eno achi typhoid na se malaria ni nyina fawura mu o medima for about center ye kira kwa nkran say ye opoku asemayra na waba na ya sawyare enso no sanso wura kumase na santima ntamu so a ye oboa kwa ago ye ne aban school na se government school no enso na edi enhwere mu nti bodua mu na bra na yare ne emfa ebre ento so na intu ase enso enfoma 0244 774 282 and I say 0500 727 215 na Dr. Time that so etim ajo sembia so etim ay come and what secure sanitary pad and so echa no pay and da wudi mu nsem no and so ba me pa cho oba obusumi akontu no ebe secured e de amawa me pa cho me can full secure sanitary pad and so na e de amount no na akwa gibi na bia so etim ay kama oba obusumi no e ba me bia and so etim ay kama and so e de amount yana ne ahuti sa emra ne emfa foreign debate no close now is the latest update now. Young family some imaginative for another person per 106.5 FM. So now only some lookers still club work up now. And also Eguswa Ecos one to say and now some good track how much you want to see be and so 18 hours one pair with some imaginative for another chance and now say and now some good track Benfica and so ultimately FC Bayern Munich trauma Kabakwa almost so intimate and now much here and I told him and so and then say Esperance Tunis game now and so etim so Chelsea she go so na Kamian Sam Esperance Tunis so no etim anti e kan enso number 2 Roma table so na say City L Group C Benfica edika with 7 points wanya goal bia Sasha Bayern Munich 6 points plus 1 goal and watching Boca Juniors to so miensa onya 2 points na just one so no enya goal e ba ko no na Atlantic City FC enso enya 1 points and one so minus of 2 goals and one so enya one na pedum sam e ma enatif no Roma Chelsea group no so a about to say in a city Flamengo and so 18 every guy on 7 points plus of 4 and on Chelsea at also on 6 plus 3 Esperance Tunis and soon at also miensa on 3 minus 4 and on Anna or not is when on a not Los Angeles FC and so etwa on so enya se abana abakwa or on so enya minus of 3 goals and so they say na se Flamengo and Chelsea so no at man fans and one of sister na pedum sam ema for and so on. Now after the game on and it was so real friends Vincent company and it was I said so to me much more qualified round 16 maybe as a money Flamengo and a question feelings no at the same. I have a Flamengo or Chelsea, so it's gonna be a tough game, you know. So I don't think there's anything we'll take into the next game from anything negative. We know we can create the chances. We know maybe a positive is we don't have to play in Charlotte anymore. And you know, we were dominant. We created more chances. We didn't win. We can't afford for this to happen anymore.
Tiwe small reference Vincent company and so to Jana Pedam ama United for na onim say no Chelsea Leon Delap and so team enya go Edema Chelsea and we say after so now first goal and I saw first goal na first goal na Chelsea no Phillips no at say and watch Chelsea jersey number 9 no on Torres abesha boys bebrebe but Henry Crespo mu nyina tima sha and man tima header fan mom now ba for Chelsea jersey number 9 no Liam Delap una what to say man for because Chelsea jersey number 9 as akwa busmusha na say header hu so so there just this one no aduma wa ye no and one of beto aso ida ma Chelsea. We needed to win today, and to get a goal, it's a special feeling, and even more importantly, we're through to the next stage. When it comes to wearing the number 9 shirt for Chelsea, there's a lot of pressure and it carries a lot of expectation with it. Fans have felt in recent years that maybe players haven't been so lucky on it. How confident are you that you can succeed in this number 9 shirt? Yeah, you've got to have belief and confidence as a player. It's just a number on the shirt at the end of the day, and it doesn't really mean that much to me. I don't believe in all that stuff, so hopefully, I can just keep delivering. Etiwe sama boyfriend Liam Delap and so on and to Jana Pedum ama United for say boy to my friend Fenerbahce and so I make your official bid at Manchester United say Kwanda Hanma Jadon Sancho no omunja no so mesina kan emfa emo man Pedum sem ema for say official Olympic demand and as Olympic Lyon and so enya area na say French League 1 almost 18 every month netiamfa jo agudemu sem no emfancy na onim say anani be na sa and ebe ka cho say businessman John Texer and so ono na one Crystal Palace 43% ene waton and so ediama obi mfra say no so ema mesum na say report e gara say waton shares onya 190 million pounds and so honom na also de kwa kurom na championship club friends Sheffield Wednesday no on so etima kwa akoto na jaja be ono akasa na dia etienya so na emfa agudemu nsem no emfasi nyame adom otina jibeba na jaka munya no yedemu nsem abreyetifor Dr. Tamida so medima for about center no pay almost ya sense so secure sanitary pad obabo so akwantu no e be secure e dey am secure sanitary pad and I make am for e dey am from Safo Kantanka Facebook no and I just say menu aketo systematic and ye adwuma ni nyina Papa Toast one transa ye ko nyame adom otina e be sense. SOMPA 101.1. Yenina yetie SOMPA. Nokre yenina yetie SOMPA. Yesama wakwa aba. Na nwotwe abo apa ho sima enan. Yekofa agudie mu nsem no. Ede bro. Anope medical kan kiro say ye ne NYA for eba bedi nkomo.
enti no ya na wahye no nso National Youth Authority nefa TARKWA ye ne wo mo ba bedi nkomo ena no pay fa wo mo adwuma ye ho ene dia owo ede boa youth ya TARKWA enti hye ba ma me ma sa information we say onya nte ya ADEA se OSP wakɔkyere kane GRA pania no oda no Reverend Dr. Amishadai Owusu Amoa ene nipa mienu a ɔka ne ho na mmerɛ bi atwam na ɔmo nyinaa yɛ adwuma ɛwɔ GRA nie nti a wache wɔ ɔmo ne sɛ SML saa ekuo no a yɛma wɔn contract ma wɔn kɔ gyegye ɔman sika ɛwɔ port hɔnom no ɛno nti na yɛache wɔn saa charge korɔ no na ɔpɛ OSP pɛ finance minister dada Ken Oforiata akyere no saa charge korɔ na ho no ɛna ɔde akɔkye mpanimfo yi nipa mmiɛnsa a wakyere wɔn no manebɔ a yɛnya ne sɛ ɛnora a yɛkye wɔn no yɛma wɔn bail ba wɔn ntumi amfɔfele bail no nti wɔn spended night no ɛwɔ NIB kane BNI wɔn cells enti no by way of information no anɔpɛ hyɛ no ɛnso former GRA boss OSP akye no awura Dr. Amishadel ɔyɛ sɔfo yɛakye no ɛwɔ hɔ ɛnom enti no deɛ bɛsi mu no akyire bia na adeɛ kyɛn ne deɛ ɛkeka ho no yɛde ne nyinaa ɛbɛbrɛw well yɛ watwɛn yɛm sɛ yɛtwɛn wɔna NYA for so on betena ase ama yɛdi nkomo ene anɔpɛ ba ntentam so ano yɛni nkomo yi kakra ɛmfa mprapra kwan mu ɛnura na parliament ɛkɔ asetena ɛna ɔmo ɛse ɔmo awie vetting nipa nso a ɔmampani abɔ wɔn din sɛ wɔn mfiri appeal court na wɔn nkɔ Supreme Court nkɔ ya judge for wɔ hɔ no parliament etoto wɔn ma no parliament etoto wɔn ma no wie yɛ no parliament adwuma no yɛ no committee level wie a ne wɔn bɛ wie bia ebesie bia na ɛsɛ yɛ de ho report ɛkɔto parliament ne nyinaa anim and in appointment committee wie na adwuma yɛ no wɔn de akɔto parliament ne nyinaa anim ama emu achinjeje de unim dada se eyedan ya ebesi MPP ne NDC obi abɛkyerɛ de a onim yɛmfa nkɔ yɛmfa mra NPP for na eye minority ɛwɔ parliament hɔ no wɔn to aba ne de tia yɛ sɛ saa nipa na ɔmampani apagya wɔn sɛ wɔn nkɔ Supreme Court no ɛyɛ ɔmampani ne political interest enti ɛna wasum saa nipa ne nyinaa ɛde kɔ Supreme Court ho na mmom ɛnyɛ the interest of judiciary enti no ɔmo nto aba no ɛmfa support enti no ɔmo to tiaye ɛna ɛdɔm kɛseɛ no NDC ɛne independent for nipa nan a anamiɛnsa wɔ hɔ no ɔmo so gye to mo sɛ ɔmo pene so enti by majority decision Omampani nominations and nominees no oma passe ne aka ne se omampani de wo madwuma bema wo mo efiri ho no mo kɔ no de wo mo ye Supreme Court ajege for ewo oman yi emu na eno ho ɛna anopa me pese yedi nkomo kakra me hwɛ enkomo me pese yedi no matudin sɛ golden parachute in broken economy mɛkyerɛ mu sɛ ɔman a yɛ economy yɛ sika sɛm atete apansam na mpanimfo kakra bi ɛna yɛde ɔman sika ɛhwɛ wɔ mo saa na mɛkyerɛ mu na ɛno ɛna ɛyɛ yɛ na assetes sɛdeɛ ɛteɛ no saa na yɛka no anɔpɛ yi mekyia takwaman mekyia nkruto atwa ho ahyia ɛne ɔman Ghana nyinaa saa afei na wabɛka yɛ ho a aha yɛ Sompa 101.1 FM. Omampani nipa wayi womo so womo ko Supreme Court no enye problem. Womo ko school, womo sua womo ngoma ena edrum pempen so a ewo so womo konya saade no. But akoye te se womo ko ho nyina no
ɛka so ka ho nipa ni so de obɛka sɛ ɔmampania promote wɔn promotion bia ba ɛka wɔ promotion no ho akatua bɛsesa status ɛbɛsesa sikasɛm bibia expenditure ɛwɔ promotion bia ɛho yeso yɛ nyina yɛ nimpefe sɛ yɛyɛ ɔman a yahode nyanso yakwan korɔ enti ɔman a yɛkɔ abɔnten kɔbɔ besia na yɛde ahwɛ yɛn ho no ɛwɔ sɛ yɛhunu yanam ntutuo eye enti ebia anka ahokyere bebrebe nyinaa nti anka ɛsɛ yɛtwɛn ansa na yɛbɛma nipa bi akɔ supreme court hɔ a wɔn akɔ anaasɛ sɛ wɔn bɛkɔ koraa ebia na nyɛ ne dodoɔ mu sɛ ne bia nipa nso nipa nsia fi sɛ nipa baako koraa ho ka sɛ judge ɛwɔ ɔman mu no ɛboro ɛtwe ɛho enwi enti no na ɛyɛ ade a anɔpɛ yɛpɛ sɛ yɛdi mu nkɔmɔ kakra sɛsi a me no kasa yi wo de yɛmfa court of appeal because say the parliament a pass wɔn nanso yɛnyamfa adwuma no nhyɛ wɔn nsa nti no yɛbɛka sɛ wɔn yɛ court of appeal for yɛmfa court of appeal judge for eni nkɔmɔ kakra currently nhyehyɛeɛ a ɛfa wɔn sikasɛm wɔn akatua wɔn retirement ho ɛno sɛ judge bi yɛ adwuma 25 years ana ne ɛboro saa na nimfie nti sɛ or retire anuanom sika wɔde yɛbɛbɔ ne ho no ɛyɛ mpimanim according to current arrangement no ne basic monthly salary ebe hover around 62,202.53 Ghana cedis. Eno ye retirement package pension ne ye keka ho enyina for life if he say a judge for enso no omo retire on their salary enti wakofie wa retire wakofie ene ne a ekeka ho enyina achi no eyade se Otifie nyina no se entomo eba eyade se abi beka ho se enteso ba eyade se enteso de kura akatua de ebi mamu tambia no yeto akatua mu eyade a ebi ebeka wo mu na anopai yemu akonta kakra obi a waye adwuma 25 years na yemfa ne se ne pension eye around 62,202.53 so the multiply emfie 9 now the ebu akonta no 25 years na sika pudo pa ababe 6.2 billion ho asem na ye kan enti se afi ba komu unya agegefo a wo mote sei wo monko anipa beye du ema wo retire edi adanse pefe se eka ye bebo ewo monko aho no enye eka ketoa ewo ho enom enti ena ma ebinum ka se oman no so yanyina yie enti nanka agegefo no kra no ye bepeja bia beka ho a na ye nka ye no kakra ewo ho enom se be ya ebeboa ama asetena ene adeye ne nyina akonkan ye nka se judge bi ye adwuma drum pempenso a ye ntona katuam ana ye promote no ye promote omo eye ba ye se ye democracy a ye nyina ye pese ye nyina ye bibia ye pepepe ade na aye se oman na ye tim enipakuo bi de ye hwe wo mo sononko obabunu bi a wawie suku onam abonten pa adwuma ye onum kura tituru a ye se wo mo nkosom oman no wo mo mkoye service akatua ahia na ye de ma wo mo teacher ni bi beye adwuma emfie ahodo obeko pension sika wodi kofie abro so 10,000 15,000 20,000 but onipa baako na katua nko ampo no esene teacher ni bi ne pension endi ayesa oman no
nipa kakra bi ena ye bo wo mo ho ban nipa kakra bi ena yesu mo enti say Supreme Court a judge for nso a omampani abo wo mu din na nora parliament approve wo mo no mane nya o de se omampani ba ena wafa Supreme Court a judge for parliament age wo matom ye bo ye nsam yes efe eye nanso ekabata ho enye free ekabata ho sena na katua ye 1 cedi a sese baby a wako gina nti no na katua be ko bia be 3 cedis enso wo mo status be sesa wo mo privileges ne niam bebre ebe sesa oman no ye wo sa sika no oman no ya ye ready say ye betimi abosa aka no na sa oman ya ye ready say betimi abosa aka no de a moma ye remfio se saafo no nko a ena ye Ghana fo saafo no nko na ese de oman sika hwe wo mo saafo no nko na ese oman no manani kum wo mo ho enora chi ya anese for call strike media mini evidence but report to a buy kire say baabi wo kra nipa binum wuye as a result of omo strike awoma kono how much ena na omo hwehwe about 2 million Ghana cedis abanse oni ba ye wo sika de betima tua a judge for ya promote omo de wo sika betima tua increment ebebo omo salary mu ena already pay omo status yenim sadia baby omo akatua asem ejina what no what about the ordinary Ghanaian on Nam Street so society no nya just what is a society no nya just we are not building a just society I say nipakuo bi nko a ena ye hwe omo ya oman mu no ya man nipa bi no ba be ye so special say omo ye superhuman after all universities ye nyina na yakọ that's why I say obi ko university we na so obedi teacher obi ko university we na so obey judge and now obey lawyer and that stuff that is the only difference nti adentia obi environment bi okowura mu nti no was say ye man a special treatment so this morning on your program you say ye pese o man no ye di ye dia ense se ye hwe nipakuo bi enko a gabo na eda article 71 for ene the ordinary Ghanaian na Ghana for ayaka no ye ntamu no oboni beka se eye yawning emu wa ensese ebanisa nokremu ampa wo kan Bible a o say dia opesa oye leader no onye a servant in other words empanifo ayi wo mo nyina technically speaking e wo sanka wo no besom yen na ade na wo ba besom me no meme mo na me ye wuye kese eche me ankasa Constitution say the sovereignty of Ghana reside in the people. And so akwakwe say ade na dane the sovereignty no reside in a few Ghanaians. Ena ye ne be ye enti ye de kan say ye wa hoden ye wo sika ye be promote judge for 1 million kra ye wo the capacity to do. But there be o man su say ye ni sika by ye nyasika ye niema sa niema no in other words no ya nya bibia nsi if this given time sabre ya promote judges a de ne besi bibia nsi say ya ma wo mo promotion a ye nhwere life ye nhwere bibia ada na ye take your time economy I say enye we have the muscles, we have the strength, we have the capacity to promote people a day additional cost ebeba beka the national expenditure no ehon ye wi a ye central ye ho ka say ye ni sika and at the time am say ye ordinary citizens no ye tighten your belt no na mu de mu bie mu die mu is it fair enti anopai me ma me kasa anwa madika ka kire o say
anɔpɛ yɛne NYA for eba bedin komo enti me de kasa no be so me de we prapra kwan mu de mawo na yɛba bewura NYA for adwuma mu na yɛahwɛ sɛ de wo adwuma yɛ no esi etie ɛwɔ hɔ ɛnom enti no ɛnɛ nso yɛakyerɛ yɛadwen ɛwɔ Ghana man mu ensɛm ahodo a edi akotene no emu ebi ɛna yɛakyerɛ yɛadwen ɛwɔ hoyi na yɛakyerɛ yɛadwen wie deɛ na kyerɛ sɛ yɛba bɛma kwan na yɛne NYA enso edi nkomo yɛne ɔmo di nkomo wie a na kyerɛ sɛ yɛbɛma kwan no wabisa ɛdeɛ na wɔmo wɔ ɛde ma ɛmabunu ɛwɔ ha ɛnom sɛ ɛbɛyɛ a bibia ebetumi akɔyie kama ɛde ama yɛn anɔpɛyi baabi bia wo bia no hyɛ no nso na ka yɛn ho na one yɛn entu anamon a ebetumi aboa ama bibia etumi ayɛ kama ɛde ama yɛn openina tena sente no me hya ase abo awuram na ya di nkomo no afiri ha ye di nkomo no duru ba bi a ye be ma kwan na waba beka ho yewura Benjamin Tei Abobi ono na oye TARKWA nsoaye municipal director ya ohwe National Youth Authority eso na ye pese ye no edi nkomo kakra. Chief Mpacho, good morning. Obama o microphone aba on. Right. Me bacho na pom te saying. Adom ni ahwe ye nti ye ho ye pa. Yo. Yen shase eni nkomo no emfiri ha. Di NYA ho nkomo kire yen. Ye na ye nim NYA no, di ho nkomo kire yen. Me na ma ye hunu NYA ye na yente NYA ase emfiri ha. Right. Medase. Right. Right. Amen. Amen. Right. Yeah, that's it. Answer na metwa so no. Right. Amemfa akonja we so na mfenchi amegere. Okay. Mrs. Gifty Abobi Benedicta. Right. Otiemi. Ene Abobi ebusuani na ene mbebu no mo takwa. MC ne MP ni mpanimfo mo ara mechi omo ina na pe. Na memfa amanebo we nto so say National Identification Authority NIA. Ta from Ghana card office no. Ma membo nka say omo strike. Right. Say me call officer maybe call for bebre egu. Bebre na amso mba beje card e biso be efofo. Ma memfa mfa mu say omo strike. Nti wo beba kra anya abotre. He said omo resume ye. Omo salary nsem na ade nti embre be mo mbeba. Na afọ ma ba hyejuman. Ma membra wasem bisa no so. Ye ka NY tsama kan ye twa ne tia wa asa na ti. Na ne ye National Youth Authority. Ma menka say operation feed yourself. And a day sa NY in the buy. Oh, okay. Na 1972 say ye na ye nim say mampen kutu AKYEAMPONG Ignatius. Say soldier bind the wa onim how no mate. Na omoma decree and so omon declare say the whole Ghana obi anye efuo and I say bia wo fie no the dynamic wetimi ayefuo ha nti ma omani na afiti ase say ye efuo say na betimi efidi ye ho na economy ni nso etimi boost kakra nti emu na no ye say da university say o Ghana enimbo embebu na ekueku omo brono so no o deploy omo ibi ha takra de a mombra takwa ebi atakwa for so nkwa ha te say ye exchange mkwaboa na kuaye dwumadie na nkoso na be aduane bebu na ekom na aba etimi e de aso ano nti omo ye ya nti 1974 na ese akoba na se mbebu na yo yi omo free school university se ba abonte na so omo ko school ekwoto amadisuan so nti de ba na saade a ehun se e ba na sa ma etu ho ache ene omamba pa yesunsum no e bae nti e de nkwa na be fa so a betimi abo saa etu ho ache no omamba yesunsum no eho ban se na ba ya emfa se nyira ana se bi betimi abo ho ban nti omampani ye ne se saade ye nti committee
na omo nhwe kwan be fa so asa volunteerism ni patriotism betimi abo ho ban se na be ambabu no ko school a enkoyira nti e ba na sa na take committee be efe na Ashley Lassen committee na nipa na no chairman na efe na Ashley Lassen nti omo as part of recommendation and on the by say before then no na Commonwealth nation under the Commonwealth Youth Program or my director say Commonwealth nations ni na obi ambo modern announce ministry of youth development and empowerment so those nations ntina sa recommendation e wo and na Ashley Lassen committee so be to so say ye nya ministry obehwe mbebu no dwumadi so nti ministry ne bai now for you better National Youth Council then 1974 by umbrella the NRCG 241 that is National Redemption Council decree so what is an say soldier ban and as abre no omote sa nti e ba na sa no omote sa committee omote National Youth Council na fi omote ministry no so nti kane no near Ministry of Youth and Sports but nansen aban we buy no wa my youth na ministry our ye ne obi ambom this Ministry of Youth Development and Empowerment enti no basically ye dwumedia ne say so me din kanka etunwache ene o mama pa esunsum nti saa de ne ye bo ho ban but ye gidie ne say nyame ama bebunu bia potential bi ana achedi bi nti say eboti me on 80 saa de na be betimi aboa ma oman ne eman ene ye friends and bono a ewo so no betimi nya mfaso ewo so nti basically history kakra ewo right like any other institution no ya na institution bia won vision and any mission enti no ye ba NYA modie no eye de wanya okay me da see vision there o say statutory organization as a kwese de mbra na chekere sa asoe no nti vision ana eni so ade hunu basically ni say ye pese wonya ka bebunu wo Ghana aba so e be ba o trim should be National Youth Authority ye vision no nti wo nkoka youth development na nkoka social welfare ana any other department ba ye de ni say wonya ka say ye pese mbebu no Ghana 2 point say dey about trim National Youth Authority so generally you development no I say ye pese do e share inside ba pese ye say do baby no na nkofo hu different between YE and NY na nyame adom he say admetimi aka say kofo hu ba even though till now ho ebi ho ko youth employment office na wabọ modern aba me office endro akra ebi sie nso mo yes police assistant in interview ba me ho lady bi also apply police we mfa na say me lead no ade no ko youth employment office nti nyame adom akoye say this year no ye vision no ya be mankasa be ba no takwa hampo say nti ye botai ne say and so dey say we can youth development to Ghana NY and okay what can no sa ma ye hunu no ndie na ma ye nhwe opportunities ben ene wo monsem edema emabunu wo Ghana titiru tapa okay me da say opportunity ndie wa onim aban bi ma ya ba ko ho na ba ku bi abe film and tamba honestly unlike youth employment there no ye den de ho na ba ku bi aba basically ye de ne say ye be ma as alternative training boni beka say skills training commonly nti ye ma training ni wi a na youth employment so aso wasen e sika kakra nso mo de program bia ba friend no adwumawura nti ye ma osa training no wi a no mama sika kakra betimi e de fiti odwuma na ase na ye si ameka say de ya so no aban de abase ye mfa mbebu no mo kosu adwuma free apprenticeship na eno no sa training no the wom say kan no ye din kan ye ba ko na first step skills towards employability and productivity and the buy and say the machines na mankofo no asom ko rem are wo sem ne say mo idom ko rem no omu jai along the line omu nsun yi nti akwai say ma aban
eboka eni so ade hunu so amma sa enti afia ene said that yem fa ma wo de kosuo dwum wi a na ya so wasene machine bia o pe bia ban na beto amo na afi wo de ahye odwumadi ase de wo afi mu ne se kane no na wo ko adwuma na ye ma osika a wo beto oduane ne ka asem na wa na offer but on se bibia esua de wo nti lesson esua ne se de eno ka ho na e ma nkofo gya nti afia ene se be ma obibi kakra nti wo sua adwuma no na ye ma o sika bia wo de beto oduane ne ka asem sa na sisi aye no na areas ye be training nkofo wo mu eba no kwawe mu a fish farming irrigation any honey making sa ewo no sa we na ye be kire afi opese wosua mason carpentry any tile mason metals ya any electrical works any plumbing no so ye be kire ena sa na ye nwene kente any fugu sa we no no so ye be kire ena anwene sa bead making no no so ye be kire na leather works impabo asante made ni ade na ye be kire na afi nso kan na ka blacksmith afi nso ye be se kire nto be se wosua nko ade ye be kire ena poultry se na ye ayewa ne those nyoma na he na afi adepam ene hairdressing ene se na ye yitre barbering eno so ye be kire ene makeup eno so ye be kire they are making na for free ye nje wo hwe mo nipa na all ba no sa or a free ontua one one cedi kontua nti wudi ane se fa oni pedua ebra ene wa adwin besu ene ni hiansa war time enu ano no e de ma program enu ano no oh ye be sa kra ma sika o de be fa ka be tuduane aha se na be ya wa be mu mbu along the line ko jai duration yes saying to say normal addition and say 3 years I show 3 years 4 years I be show bibia ndi ne hia ne se nipa no obenya ba bia atena anu ano no nti the dem ponsa afini ya ye ne so to say bia ka oti locals ha ya be pe madama all locals fantastic na mo de na man anu ano no ana se bibia won nanti bebre e bia takọ na boss to locals but bufu kra always me ananti akọ enti adwuma de doso se na ye repair sa electric cars ya be ye be chew ni na se na repair engine ye be chew welding and fabrication se na ye nkonwa furniture ene sa robotics no o ze nde AI aba nti nde me pesa me ha me ho atena se se me chro me speech and answer me type AI ne di na be ma me na ma present na keke nti ye be chew ni na se na betimi use AI ni ada no edoso ene ba no computer software development data analysis digital marketing ene mobile phone repairs we models ni bebre pa nti you see an ebiem and the evidence enkofo oguso a omo apply both online ne in person face to face nti obo office ti me bua ma register ba forms e ba nasa ba oba ya be pekwan be betimi enye bia mo anya hwekra betimi abua online registration but next month yeah started July started specifically date in the emba na you see you account wasem say nyambo July started into between now and July no akwanya wo so be person register sir wait me about okay sir na what kind duration no age no why na obetima meaning say no probably the next question no maybe yem fan question next question mo na yet me aye no why na mo je no tom say or ye youth okay wo o say Ghana na ye come part of the Commonwealth nations nti ya fa so definitions no those but ya fa Commonwealth nations there nti ya ka Ghana ha yeah, 15 years, 35 years. 15 to 35. Now, as I make say, me free you too. And then I say, yeah, can't. Oh, won't fear about 35 years. That's all the Ghana and why I could run as I won't can you too. But a year now, and why no, your ma more bro sana quinja. Okay. And you hear I swear now. You register youth and voluntary organizations. You have been say, "Bo, be 50 years, 60 years." But no dom bebunuku.
ye penisa pa but I say what the experience about woman experience be chechere ye mbebu no omwo konum no anti wo mbra kwan so ne kratasem so de 15 to 35 years by ye on the field on the ground the BM grassroots in ye shut down far age no sa right based on experience inti sure enti obi ye above 35 no kra obetimi aba na maboa no mo wo nipa dodo amope okay for training ya ya na okay tisia de pe nipa 10,000 plus 10,000 plus nationwide na takwa no de arawosam no say say me ha na yewo me yewo mo nzmala da say takwa sam da makoma so pa right and arawosam no say growing up no adwen na ye say trim and say de ehunu galamsey ana mining nti nipa no na adwene se wa no ma na nya mines ana wa nya galamsey bi anya wo moa no se ma me mfa nkoto adwuma wo ha no cause your okọ galamsey se atan cause ko benya no wo de no ko hye ade pa mo ana se we wa ha no scan massa nti nipa dodo ananka ye expect say on beba no yenyanes ba eguso aye ka ho asem ye show mon kran say galamsey no entimi ntina wasa isa kwa aban kra edi ekire ye be chew nti bomodian na alternatively no do su edwuma se na be wa abrabo no enko waste but ye bre mom de but ye empower eguso okay maybe minim ubetimi ate ho kakra allowance amode be mo didi afroka maybe that be na no be nka enukre pa na de tin say SSS directors na ekushia no mu bebi no many so akire but he said the man can say ye mfa ntudwa sem be mom allowance but as in the amount in the eno de nyamma I just say ekushia na afie ba na but I mean for me say one city kura mpo na say de be mom na wunya nimdie free sa wo de be bo bra life you kura be san so kura mo nneema be ma nneema ka wo de be kwa ko bie oduma for me better better mine and the enka hoda because gold na e dan e besa kra gold no besa and I wouldn't ara wo sem ba ko say o say o say na anglo gold fine pa amo boy pa right na you may be a friend of general hands and then your qualification and all choir interview be baby and but I was some say mbebu bebre ni nsan ndwuma nti okwa nka o won san pe anka obeje no anam so won nsan ndwuma nti ne de wa ebu ha wiya bopa na wo gire mu because e general hands but nkadwuma we no usue wi bi world na na se bi ani ada mining related folder at least ubetim dey apɛ mines bi aye so mines na opa kosua na nka fa koye but nipa no wo ka as on to no ankaza no wase ye pesca ntem sa we say we asna ye drum say na bibia ye fast ye dua na ye fast ye bu ye fast ye bibia ye fast anyway me and na ye can youth ho asem media meaning say communities no ma ye wo youth associations bebre ewo communities no ndi me say omo hwamase na omo kan mukuo ho na omo kan wa ene chechire ma ye hu se ye ka se youth association be ye voluntary na e de ho asema na ye de ya okay all right oba takwa say na you are about 120 registered youth organizations and voluntary 120 omodoso wow omodoso na almost brown almost takwa kita 438 communities and almost community bia oku na enije sema wo mu ne say office no ahye ku bia wo bronu bia onye bibi enfamwa ne members right any in the community basically yetiko no for youth and community development the akai na secondary nti wokọ ye krobiti sa abontu akon na yeta aka no sa wokọ ho ye group ba ko efem Ironman right owonya 20 years plus na almost library facility bi e dey ama Akon Anglican School okay you see make us say
ne soro omo person mo si soro na de ye ICT lab right o ba chale chroma your chale computer association omo so e to borehole ama community right okọ banchima omo so ato street box bi light bi e de amon so to say and ebi mu so eye djuma terebia make say and rich ya na yeso executives in new executives right omo policy say wa kwara benya from grade 19 aircon okwaje prospectus for secondary senior high school na no me wo mi na youth ni befa omo tonyi na ama as a scholarship omo so dey man omo person promote education I say ye ekuku no aso mu bo mu modern pa intino broni bia ewo youth association okay but the band voluntary na aso omo youth mamen kan sa but omo dia omo bota say youth led and youth focused organization youth led and say mbebunu no aso mudi ekuo no so mudi di ekuo no omo sa age bracket no ena youth focused and say edwumedi ye di na no ye de pre mbebunu mpuntu enti oba esama kakraba kan no mo ka kwan sa timber market wood village for no omo are register and as to omo na voluntary organization to omo no ye kai youth for na ye inform nkam ba omo bota ne so mbebo ma community ni mbebu na abrabo etumpo and basically voluntary no nye ye youth for no but omo akoye crew bo mbebu no mpuntu ewo ntemu enti eyemra ana say esese very good association bia tesa no yade ye ho be hyemoase good samra sa question we dey em dey pass we be say ebi also me ana matimiku ayne enti mitima register obi antimi nyanwe da bi ye wo mra ewo Ghana right ye mbre mu no ye wo NY Act 2016 Act 939 section 25 and say utiko Ghana say within 30 days we register ukun one register say 26 na so twene wo o say asotwene so ye kuma ene kese kuma ne say tisenka wona me brother yi matiku ebia fa won boy Yesu it association man register mo ye muku mbra ne say de muku gina court right na court e fine mo either 600 cedis and 1200 and am so atiku on register na wa ankasa wo ye wodwuma even if o ye enema papa kra essence one register sir weti amra and the association sue omu say enka ye dem ko gina court a woni me brother mba ko da prison no less than 3 months and no more than 6 months edu bi ko the two ni na ebom wa wo ko register wo san kire sabi adwamambo wo san kire se na enu wi ene adandu bone eza wo de ende aha and no so dan chen so a wo ye bron so no esa oti asese nipa bia ya aban ajapade it is all the aban ajapade aba together na enya adwumbone kwan so aban sambrem because ye hu senti a obetiku say o ma aban sa embem eba na say protection bi kra na ekuo ne wo o say ye kokon bebe na ye ayede bia wo ware ni ade a kan no omogia na omogia but we be register ko na bambo bi at the content wontimi nje isa wo je kura wo be sign the taking form office yes mo mfa umbra na ye hu na ye mbisa wa adwen say wo timbra na ase na wo wia na wo do nsa asha aha and yes ano asa nyame adom sa kwase abuni ade ende ejai nti ekuo ne de se wo po umpo mbra hyew say eso be register right because you feel cry when no yere wo na se bi o sen ho cry o silin fan so a at that moment what you found sanka I just a police se bi bonafo cry wo da kwan ho a I just a police nti which means that ye nipa ina ya aban ejapade nti wa kan abom a ese o ma aban nsa be ye nhema se be register right yeah minim se ko bia wo enisuade hunu ai be kan se obotaya na objective bia ode enam di hun komo kire yen takwa NYA mo ani so ade wana mo botaya na mo objectives no kwan ben na
mo fa so ahwe se mo nsa beka ni na okay that's it pa this is what me kind basically your bota and say boni beka say facilitating youth development okay nti ye dia ne say your from bebu no dia ye be ye bia be ma bebu no abrabo tumpon right na e hye nsa ye gidie ne say ma me kan no bebu no bia wo adoma chedi bia nyame de ama no ba say ye beboa na saa achade etimi on 80 tena be ya man benya so mfaso wo busu benya ene friends wan kasa so kra obetimi nya so mfaso nti ye no ye guide youth no to achieve their goals and objectives in life afi ye sign eboa omoma omoni so ade hu no ebem nti e kwa faso ye ne se ye programs a beboa ma saa friends potential no ene friends achade bia nyame de ma on etimi adedi right eti your programs we dey say on say it is man obobo so your abandu makoko bebre na bebu nim dwumadi a saa wonu mudi enti your program be for the time with government department and agencies enum be sum yense be atwe directors be tuba sa mo be kire mo dwumadi a mudi any impact a mo make enti make ye ne strategy hia yene friends police okay Asia yene legal aid and a couple of others last one kwa MC former MC Benjamin Kese honorable and any the share say obey MC no ombebu akonta nkyere e dey dwumedi no di especially in the areas of youth development e dey dwumedi no di the boa friends mbebu no and municipality na nti obebu akonta e de kyere nti dwumedi edi ni say basically ye bo man bebu na brabo etumpon but ye kyerɛ kwan a on say e ka say men kyerɛ men fa sika ma oba all the time kyerɛ ne sɛ ne oba ya no nso betimi enya sika ne bi so that's what basically mo ye okay enti ekoi Ghana Youth Federation ehye mo ase sa ase e wotakwa ha no wo mo adwuma a wo mo die ene adwuma no so mfaso a eba ma takwa de wen okay all right me da sepa we eba no Ghana Youth Federation nationwide NY acting at right also call sports side now your GFA aine GFA so sports regional sports association obatakwa yo MFA Municipal Football Association right your regional football association by the na Ghana Youth Federation oh okay yeah South Federation akwa so mo ye intermediary between office no NY any registered organizations and akwa say e kuba tan a ekuku amaba register o NY na ya kom abomanda one umbrella and form Ghana Youth Federation amo mpeni form down o ya azekobo no ko na nkwan so ba sa mpeni bi pese NY pese to nkrama ekuku register the first ankofo no so na ekuku no so won kra bia omo so the fa sa friends Ghana Youth Federation so na executive so ha nti district bia on dey nti bokoko bia okokuma ase a ebenya Ghana Youth Federation bia Sokore Mampo bia Ghana Youth Federation secondary TARKWA nti bia on dey omode boa man bebu no puntuo ekoso ewo district bia wo Ghana haina very well ade ba ko masua ena no pay afiri wo ho ene se na me nim se metimikuo na miku amate providers a memfa ndi bone matimiku amatimiku but ene masua ewo nkomo emu se sa ni nyina akikura no wotiku no a ewo se wo register one register emrane asotwen wo ho eno yetingu no kura right ministro ma memfa we nto aso se arawo sam se wotiku no am register yetimi ebegu uko no ewo meeting ase abane saa sike bia members na etuetu anwan na ayeka yeguko no because one famra kwan and arawo sam biom no so ne say omba register ko na on say within 30 days me even before we register ko say okohia mpanimfo e de ekoni din mo ne ada we but omba register later no mo aba
on my money be a form din. Okay. Me no crazy office. Na me ya. But mbrana che say na sa. Okay. Wa over register wa fa ko bi din. O di akobọ ka ya wo lakọ be 4 kinds. Ene e chei na. O ba am say obi afa. E di ni tuntun mi mfa. Afa wo to no wa basa. Right. And a banner members no more toto no. And I will ask what you how be because our banners are yes a trim. Just so kofa friends di fufu. Now the san boka at the yes antal nina. And to best say utiku a men ye on your ma be register first. Answer with me akoye. In fact, say ban kra F4 logo now be use so. Answer with me adia yedwuma. And no la course so say ban hu bi. Answer with me apprent. But I know my way na a course wa yen. It's good to say ene obaya ye this ankomo because there are a lot of lessons ewo enkomo aye di nipa bebre nim nti ayam de say ubibie sansem we nyina as because we there anyone say you to there you to as ya kan no ya wie ya say one corner be ya de oh ya de ndi mama we ade bia ye would the do and the don't ewo mu nti me say say ekuakuo no voluntary ne ehwamase nyina no enema ben na eye wo mu do ene wo mu don't. Okay, me da se pa o say bible ka an say ka etaka asem say ye wadi na ho kwan na so eni na ene fatai the fact say more rights me kwa to aba and on the day of election voting, we share party atade e dey akọ voting center da bia yen sa enti saa so na wo ye mremu no ye wo do's and don't. In fact ekuo na nkasa constitution me bi wo ba we no basically generally Ghana operational manual parliament a pass ya ye dey ye adwuma hwe mbabu no ekuo ni voluntary groups. Number 1 I say anya se wo operate ekuo a ekuo no en register with National Authority. Nti se wo ye member wo tie mi ana wo ye obi a wo dom ekuo bia bisampenifo no so ma register ekuo na and arosam se nipa no register ekuo na se nipa no gi aye no gia wonti mi ane hwi o wanga say illegal operation na wo ye ana nipa no so illegally wa gi wa aye de wi ere na obaye no nti wo se men operate ekuo en register wo National Authority. Number 2 also we a meeting as na say we punctual and regular at meetings. And so we a member now dom ekuo bi o say we regular and punctual. Right. It is a Sunday this year. Sunday be a committee. Wontimi ankwa fa kwansere eko. And based on that ekuo na yembra. Say wontimi amba meeting na wansere kwan ye fine no. Ebi wo kwa otimi to akonya ne 9 dadie bi. E de ma wo fine no. And also I say we regular punctual. It's a 4 o'clock in Asia 4 afi the tosu means so I say ye meeting no ye sha so a brebi ne mpu a brebi enko say ye ya kopim bra yesu beba dabi say 4 na ye shia 2 hours until be 4 na ye by 6 I say pum by 6 na wontimi ampu a o president and a chairman my members is 3 members or member say nke pon 6 but agenda wa ha no you can say pon sa enye intimisram mo me ne sa members ni gitumu a na wa to aso right on man gentleman bra na che say jai na fa ko share the next meeting right ebiom wa say your meeting should be democratic nti no enye say your meeting no eye say me na me chairman ti da meka no fine dabi kane no na e okwo bi a me mbodi president ne kasa opani no do ni sabo table no so da ma kan e fine eno no entimi nya poi yes no na say enyeku asem no o say what in common enyeku sa it is say kebuma mi nkebi right it imponi fund the bar no am akonya members so a chiro ma e wo dia wo dia ba no but ebu o the bar ono agasa wa bo ni timi po say me president ti me kan wo pe wo mpo and one is okay afi mbrana so yen value obia ewokuo no nti membu obia bonfi obia ho hiama Kristo it is once an impanel member end of the day economy betimi aya
ka wo de show bedroom wo de pia bonten say obi ambedom bi de say we ready for every submission bi abeba bia nti o say em value obi a e wo kom after say me yen discourage members me mbu members na bem yen show mu nkran wa brabom eto de bia nipa no ebisie some time ago member no say bi na say onya broken heart kakra ba ma bi e show nti o call meeting not meeting asia as oba meeting o chere na adwu but sa very day no why din en penifo no bi ehun say o ma me mbe ni ndi nkom end of the day o call fia no kokum no committee suicide unfortunate nti ya say mon share members no nkran mon members wo no mun di ababo mun ko na mon share mon nkran e wa brabo afia say en delegate responsibilities nti we executive adwuma no nkwan ntimi nye Febima members based on that they are more multi committees ewo ekunu nti your disciplinary committee programs and planning committee and a couple of others and they part of delegation okay if you say me your meetings no and travel too long so I'm kind 4 na start at 6 na upon 2 hours if you say me take members no for granted ebu officer me na me executive right it's minim menyansa na minim de bro members no so nti dia meka no sabi nyansa sa na ebi nim nti dia meka no eno ano ye nya ne sa right ye nya ne sa right nya ne sa yo ye da se bebre na menkai etie for say anopay ye ne National Youth Authority ne fa water kwanso aye municipality na edin komo na openia ye no edin komo a wote ne nka seisia ewo hai Yewra Benjamin Tay Abobi na ono ye municipal director ye no abon komo no edru baabi o kasa na o ka kire wo se ye dru baabi a Yewra pani ba kon ebeba be kai on Isaac Obo ono ye vice president edema Ghana Youth Federation no ono so ebeba be kan ho na nyame adom waba enti no enche obetene nka ewo enkomoemu na yetume akoyenim enti no yenhye eno nso ndi chief mama mra wo hobie na menhwe eba no categories of association a mo register wo mo as an authority e bi ye de wonya okay but that's ye groups no ye register adventure groups no and adventure based no omo say ye wo brigade for no boy scout and girl scout ni ade no and red cross for no right and other voluntary so am kind no omo na register and the adventure based no right am say bu omo timi come bom say dey na obekọ cross bi akosi ebi a toilet and say bi a school dan bi e da mom so those groups na register and a disability based groups no say be more di dem to buy aso ye wo takwa so municipal deaf association okay sabi emumufo no o ma register as ayo mumpenifo mo ehwe so mai na ye gender based groups eno na say sabi mankwa eku nti wo batakwa ha oba efo anta your Royal Ladies Association ewo ho wo ko takwa na boss so your Islamic Youth Ladies Wing your Experience Islamic ladies so nti eno ne ya say ma ko no ne wo governance inspired organizations omo no akwaso mbota ne say ya te say ye de beboa ma governance and I say bia yemboa ma yempetem amambo that is the word amambo etimi akoso nti aba ye na afemu de na enso grassroots level no yes ye bomodin nti also Ghana your Youth Bridge Foundation so those are some of the way na I say ye ka ho asem right they are religious or faith based also kwa so be your youth ministry Mr. Pentecost your youth ministries nti sa ministry ni fence mbebunu ministries ni na register but I'm one of the things so more register we na so mo register so na right omo de ni na boom register nti ni na ye de omo ye adwuma e na settlement or community development e ka settlement na ye anase community based na omo ye ku a community ni din e da so think we say high locals e be benya ya haso ye obi wa your local youth association wa nti we say bone ni din e da so
nti omo form community base register omo na ebi mo ha form development association omo de ne say enye community bibi na eda so say bia executive fan club ana bibi sa omo so bo ama dwumede na so register omo ye wo students so baga na nukes ne grassa gani ade any old student also ubata kwa ya register takwa Methodist old student association ya register and old student in na so and youth networks oba NY ya te youth networks e wo yase to mo she Ghana Youth Federation as enti wokọ Anglo Goda ya wo zone ne bi ho wokọ kwabedu ni we ya na me adom papa no ye omo president e wo na omo no omo bua grassroots development e wo because office no your staff so na yintimi nko rounds na just so strategically ya te sa zones so omo bua na edumedi enko so any other private youth or say the NGOs ni other way no register omo ina very well and say where the can say one register ayem fom so ye betim grad wa ko president and no one the only sanction I wo ha na say other sanctions I wo ho biem. Okay, for now the mbrano ka two way say be fine no and imprisonment two way na wo, but the be ya say as part of the itimibu ku no so and it me suspended e ku no don't say busumi nse bia order reports e de ba NY okay na ehu dwumedi a wodi wo bro no so 3 months na so wan fan ba sa ma afia ba yes I want eko no one for community and youth development the eko na say ya dey status near G certificate ye guku no previously no na minim say bibiti say NGOs say any community development binum sa no o mo no ya na o mo ko register with social welfare eno da so o ha na say ni nyina shift aba mo ho okay o ho ba we NGO na wo so mkasa youth led very well into dia focus na be our youth na mate me da say ma menko yewra Isaac Oboho enom o vice president the ma Ghana Youth Federation no ewo takwa nso ayemu ha enom mema na chena fe memisa na drink kakra won komo menu akwa ba na hope to say ye share na no ye share bio whatever my mic no mra on mame okay thank you yamana dumu ye pa yo jidi de wasu adom ni ahwe ye share bio ye share bio ma ye ba ti wa ya bi bete ba o ye be sen share yo my processes are obi be form e develop na wa form a youth organization according to running sheshe e wota kwa no fire from ne ngade yo medase right o me de maminchi a ye na etefo na fe so ye ni youth ni na wete yen me nya ni nti da akon Mr Ben na so gudo rite yen na so kan right no oye NYE staff okay na so ichian pa be na so gu enda wete yen se epeda be register wuku me kai de ye won kofu bi won saye mu wa na wo frem wo se na obi abeji won ku sika ina de opera ko register ku no na wo se eku ni sika do ye 130 million that is 13,000 right obi abeji sika ni de opera ko register ku no na wo se registration no what you say 11,000 say 12,000 I'm say hey oh no wana already say honestly the second time of busy first say hey young of us work register ku was what 4,000 I'm say one okay oba na my pen my friend maybe sad because until them ekuru registration siko o director catch out so me trap you ndu 200 cedis so register kuda ndu 200 cedis okay enwa enti se trema hidden director di kana kano atuku abobo amebu na no ya ban ni japade enti order be register ekwana order fa be register ne there order be office mpo no ne papa mu no anka ekunu obetwusi edinum pa order wo ba office na wone impenifu be hia right na waka de eku a ye pede ye tiwoni ya kan wana abom
na edina akenya riboto dini na waka che won de edin no ebinum afadada ehun de otere mo isi register business ya hanti bi adin na ebinum afadada enti entum fada ndi mpem bebre na ne binum wona wo choose wondin na wa ye nyama bebre na no director kan ebinum pode wa ye won la post e tam wo ba be anniversary ana luncheon wo ba office ape edin no ebinum afa enti no che de wo register wudin no nye yi sia aboka ye la course dam nyama ni ntumi UCBM nti wo de wo sesa din mo nti oye de ebe ba office first edi kan ba office a na enim penimfo abeta wo ya tuku ye pede ye register na ekwan bi odo odo fa because eba obobo o ncheche mo wo bia wo be cheche mu ye ni secretary madam Anita yes no be fima cheche ni na so cheche ni na wia na afi se o de e fill forms a na wa ma a fill forms no se fill form ni wia na afi da mi sika na o de etua kan na etua empen bebre na binum potuku na constitution po ni bi e office na obobo e ma aye constitution ehun de ebinum potumi ye constitution na so nimdi na wode ye no aha oni because oya efi na ba eku ni mti aba na office na to no bo na wa abo na aform eku no aye constitution no mosimo be ya obobo ma eku ni dwumedi a wodi ni dan dey na wa kodo na ye da mias de takwa in fact mbebun ku a wati wa ina no aye bebre na wona wonni me de ye wom ti de ma ye kasa wa he wotia na won so wa ka cha foforo ko so ayem de ya zisi so ayem bebre na register 8 yes any da na mo wa ka mo wana wasan frame de eku bi obisam ekuru bisam de ne ko funu se wa be register ampa de wa be register wow so me frame madam Anita bisane de me ko funu obinim so frame de what one ko funu se wa be no wa ye office no ya ampa because I'm in the office with the ya madam no one director so confirm that ampa wa ba ma nchechemo wo bia wo dey den wo dey am nti registration process no wa kra wo dey under wo the office e office wa e be hu wona nchechemo wo bia no na wo dey am no wa bo my constitution no na fi a register right director memra ho bi nti sanitary then walk us through procedure and requirement no a involve no ye then all right to say my president can what over register ko say application letter e basa person will register ko with national authority what application by no better than say e bisaw e ko no edi how many years yes e di more than 1 month so kan nkomo na say what tumbra say within 30 days then so be di hu nkomo e na kan ba no sink ye ntwa so e mo ntwa penalty ba e na mpem bebre nipa ho dwuma e na ye tadeche nti wo de ba be di nkomo die me be say e de mfaso die na community no and no members enya e be say ye wia na afi ye di nkomo na say oh dia work ka no enambra kwan so na afi registration form na the amount very well e de ma wa say ko fele e say wo submit within 14 days 14 days the pa ho a e say cancel registration nti wo de ba what the best so the constitution e ka forms no eba ba mpem bebe on beba na mo ni constitution e bo so on the beba no meet your standard okay na ya boa wa aye bia mo kama afi ya ye what the forms na ba constitution abewie no mba na say me ne mpenifo ye ba ko no be assessment and constitutional orientation che be say ko bi wo ho a ti sakra in the first place o ho a e ko ne nana any assemblyman muntem etisem so muntem nya ekuo ne nto awo because if you have to cause person the two nana what they have assemblyman never yeah because for community development and youth it is what they two nana o ye buso penny dabi it is a assessment na awie na o pass via na afi amo akwanja so betimi aye inauguration na afi ya beso wo executive in ya peko no ntoma na de to me krata no the assurance so officially abama makonja se munyekuo no right mame ma NY secretary so akwaba Anita Ahen mema na kwaba na yeninko Anita ma microphone bra on but na wo anim that's right me ba jo office yaboko okay enkomo ne ye de ba wi ya no na mimi sa o say o sha
faso ben e wo so be because importance ben e wo so say your communities mu ye benya youth associations e wo ho. Right. Okay. Faso di bebre wo ho. Akakra me tuma kan de. So youth associations so what wa? Right. Sometimes means a community who are social vices now also. Youth associations mutia nkofo now to me organize programs health talks no to me youth ne kasa amasa social vices ni bibia betumi akofo ka kra betumi aka no. Okay, nti na che say omo community engagement at the educated public no dia nansen bibi say bibi aba fan red ne akeka sa substances ni na be educated because nkofo bebre wom obi na pia o mawuram ba wonim implications wura na wawuram no nsunsan so e de bebre no nti ni nyina na ya activities mo taking up mo hwe na mo de adwuma ewo ho. So far baby am ye adwuma koduru wo mo engage wo mo communities am kom mo kwa ya na reception at say na mo si gemo fa. Oh omo je na wa we tu omo ye good like to me ko be association maybe omo je like okay omo ma wo feel adwuma na wo ye no say they are part, they are interested. They ma ye ni je pa. Right. Do you see and do you feel say ni awokwa muhunu no mokwa awuhunu no ma indication say ye wodache papa? Yes nyame hunu man who say because last time you call association bi a champion youth association you call no mo you call na omo frame for police for ne fire service omo church youth no about crime measures safety you say omo boy youth na association omo boy youth na pa it make me aka say duma na yen put association yen to me mpemfo na yen to me nti associated that to me na show mo say omo boy yen to me ma takwa to ma say ye peaceful me da say e wo ho no director ma me bra wona membisa o kan asem mo ne anglo good for mo ntam ye fine pa ene ade nin sunsanso de my communities here there when you won't come kakra bi kire na ye nkwa ahoma na so mra me we dey ma me da minchi o rust minchi ene MD ne Mr. Senyor ne Enoch Muna. In fact you can't go that asema anka say sorry and you sorry so because omo boy right uko ye catchment committee sam was say na I'm going to go the see youth office as a development center am a youth I share meetings and sa fencing adolescent health productive and who in church and the course afi I'm going to go do so afi bia omo the youth initially last year for this year 40 on betum omo the youth 40 call boss mark partners ekosua excavator operation any welding and fabrication and a couple of other models and training areas and sa nyoma na I say abuama at unemployment is okay I say afiasa add value to the lives of youth more takwa say and also dancha girls development okotebre basis am no ka say ango dey see workshop no dey ladies and I say girls initially almost starting with 20 but the make say 40 okay musua ade pam e wo sesia the head dey say it's na American o ko bia ya ma osika obeto oduane ene ye fence and car afa no so da nchen a wo wi o na o ma say ama nneoma a wo dey start wodwuma right it has bebre na me ye be wrap it up e wo haba just before ye be wrap it up maybe say this question way when I would deal with the youth takwa the four corners of takwa no nyina so what na say from a point of knowledge from a point of engagement I want you to know enya obeka say your number one challenge for your youth takwa ye den wen okay my main ka say number one pa de my main no teenage pregnancy the home komo kakra chere
I would say TARKWA AKYE mining as a more or less as a cosmopolitan. Nti amanfo fifi baby bebre ebe ye galamsey wa. Nti omo basa na say sebi ye man omo enya advantage sika bomb bottom. So omo fa girls na sebi omo ne omo di mpem agro. At that early stage no end of the day na de mpewanyinsen aba. Nti mpewanyinsen no so nya no nko ahụ na afia Sunday drug abuse and substance abuse aba. So basically teenage pregnancy any drug abuse and substance abuse and I said ba and ni na buy because of galamsey any mining na e wa ha nti no nti aya de ase eguso a ya hyehye ye nneoma eguso a ye bohu dewuro se na be ya mbebu betimi atwom efi teenage pregnancy any substance abuse no. Okay, teenage pregnancy any substance abuse. Me da say ye ko mamenye menko amane ni afrefo ni nkomo kakra ansa na mabama Mr. Obone Anita abamuna ye wie anopay abusanfo say afei na waba beka ye ho a aha SOMPA 101.1 FM ADEA AKYE ABIA yedi nkomo wenti na anopa bia ya meka say eya afo afide no to SOMPA efi say aha no ye kan sama ema brabo ekoso ye kan sama ede mpuntu oba ensama ebo kotodwemu na ye kan ewo ha enom enti no ADEA AKYE so ye ne National Youth Authority for na ede nkomoy wabobobo eye ensem bi so akire yen wo question bi bebisa wo mo ewo wadwemu se wo bete association na wate association no kura bi dada ehun nsem bi wo ho a na wuni me ene mahu masua se sasa wotikuo no kura na se one register wato aban mra na minim da anopai masua ebia na wonso wasua bibi 0260196062 0260196063 ubetimi afre na waba yemfo ofre ni a odi kan anopai. Good morning. Morning. Udini baby a okasafi. Efemi Patrick me face bravo me. Me da say brother Patrick my inti wanopai. Me pache o pese o tikua ese so onye ni pasen ansa na watimi atikua no. Yo yeda say fato so na obeyi wa no o pese o tikua ese so onye ni pasen ansa na watimi atiku no na sembisa eno no 0260 196062 0260 196063 0260 196062 0260 196063 ubetimi afre na onso waba na wabebisa question but yenyine de na no so pese otikuo no a e wo se winya nipa dodo sen ansana wetimi ate ekuo no. Okay. Ekuo ni the same din kanka enye nimpa bebre sa. Between 5 and 10. Which you start. For you when you 5 where you chairman and a president. Secretary for the meantime. Right. So more fan started. As time goes on now. Me da say yenkwa homa no eso. Good morning. Hello. Yeah, good morning. Me ba jo udini baby a okasafi. But so me the Francis go fresh banching. Me da say Francis banching my inti wasem. Okay. But your master say omo location no one for office number so be person or apply for mo forms in Abia the subject to the aka. With the number no any location. Omo de betu dwa ama. Hello, good morning. Okay. 0260196062 0260196063 ofre na wuramu a yebefa wadwentre ede asoso anope ye ne NYA NAD enkomo ewo ha enom wabobo nsem no bebre so adwuma wo mo ye sese kura America sei wo mo penkrofo a ye don beto adwuma mu na yebe wo ye sua adwuma na ye tua woka wagensa no adwuma ni nyina wo mo abobo so ewo ha ede akire ndi obani yemfa we no nso so okay, good morning. Me ba jo ma radio no conform na yenti wo mobile phone no so. Me da se ma yenti o wasam ne saying. Me ba jo say. The boss no Benjamin. Okay. Benjamin on you.
Mr. Obo manager nti me pom aba so say na so omatimi ayente patakwa fu nyina yaki yɛda ase ɛne wo nso waba so bɔ a wode ɛbaeɛ ɔbɛni mebrɛ no aso a ne sa nti no obi bisa location ne mo number obi bɛtumi de contact mo wokɔ bia Ghana card office no no right ɛhɔ na yɛso GR aso ɛhɔ afei ɛhɔ na ɛhɔ na numbers a wobɛtumi afrɛ ɛne yɛdi nkɔmmɔ abɛ register wokuo abɛ su adwuma no bi na 0249 65 45 35 anasa 0548 13 35 74 anasa 0545 03 10 14 wo frɛ mu bia office no bɛgye wo so right yɛda ase bebree enti Anita ma memra wo hɔ wasɛm edi awie kora wodi gya atiefoɔ ɛfa youth a moyɛ wo ho adwuma yi okay mas mami DJ we say on say youth no omo asitena na yɛ right ne yɛ nko ayentumi office no nko ayentumi ti association yɛ srɛ mo say omo boaye ama yɛ adwuma na betumi ayɛ akonka yes we that's bebre me so bo ma ye nti we wasem e dia wie yo o wan ye me that's bebre de eba gift na dwumedi bebre na ye di okuma le ta aka bebre nti me nsa ne sisi du biem na so ye pede ye share amanfo crime de dwumedi a odikan oye YE na youth apprenticeship program ni na wo fo won hyem modern de odun empem bebre no opportunity ba dey a yen ankase yen kofo na ankase bua na wo mpere odun ho beshi but awon so ntina edwuma na yede na aba nti wo modern no fo ho hyem moto de biem no so abre be free meetings bia no aye ye pede ye bo modern na wo nyina wotum na wo ba executives ni na kubia na executives wo modern na wo yen den wo mbra bosi mo be ya ye na ye bedi yen komote dem a all the edi na ye wo dwumedi bebre ye di e bit de fan games na green I think yeah clean up exercise with new tribal community no yeah what made bebre I think one elections he organize debate for candidate no there is a candidate for no o ma youth ni na ko tran wa sector bibia live on radio but those are some of the activities I yeah youth parliament e wo kroma ha e pere join na wo the free numbers na or the tube no you can contact us in na so e ni nyama nkaka enti ebi mo so me register kuno sande e kunu e pere e ko boy bank account ti dem the registration certificate concern na only ti da bi e be register mo small be ya e bo bon we develop one any e take say o ye through association ya through NYA through gift time ono ama ye nya platform bi a ye tum na ye den ye kasa training bebre a what you go through nti yesrede obi ade no beshi no right edase director wasem e dia wie na yonko medase we de mamenda mo ase e wa akwanja ndam de amai ye woni sum se nya nso aya ebre ta asam go so bebo aye na ye nya akwanja bisa na yatimi ato aso ye bese se utiku a bomodi am register uku one bite yambra anhwe na afi de wokogina court na afi unda wo fie biom anase wakotua fine ye bese se mbomodi na afi ya san sere SOMPA FM say mbebunu ko no mo doso ka be ya nka mo hu ye mobo amenka na sa na mo maye groups na akwanja na mo mbe kire dia omo ye wo mo community na daroma ye be dwen ho yo empani poso hati ye so ye da se bebre ma ye na ye homra ye ba ye be ba aba be pon ene anope freedom e ya no
ɛno so ama yɛn nyinaa yɛhunu ɛkwan a yɛbɛboa na afei yɛde adi dwuma a yɛpɛ sɛ yɛde edie ne santi wɔn nam afidie so srɛ sɛ naano dwoada na wɔn hyɛ aseɛ ɛnora benakyi dwoada yi ɛna wɔn hyɛ aseɛ nti sɛ wɔn nya nnuru baabi a wɔwɔ a wɔn bɛba hɔnom sɛ ohun sɛ wɔn aba hɔ a boa wɔn ɛnyɛ bɔnne biara enti na wɔn di saa adwuma no yɛpɛ sɛ yɛhunu sɛ wɔgyapadeɛ no ɛsom sei emu duru te sei ɛno bɛboa ma assembly no de ayɛ ne nhyehyɛeɛ a ɛwɔ wɔn anim enti wɔn ba a ɛma biribiara nhunahuna ɛma biribiara nyɛ mfa biribiara nsiesie wɔn ba na wɔn no bɛdi nkɔmɔ a boa wɔn na nkɔmɔ bi a wɔn die no ɛntumi nyɛ kama takwa nso ayɛ municipal assembly municipal coordinating director Iralaji Bofo Ahmed Haruna ono ena ne nsa hyase de ma MCE enti yana wahye no nso saa Isaac hardware say adansie oto nema wo ha nyame adom ni nyame nhire wo ne so nti ubesi dan na wie otwa blocks papa woton quarry dust a wo de cement afra awo achene emu odu wo de hwe ho kora emu ne ho den brutal eyema wo na wosi abrosa na edan bia